eno no so obi na omeka ho ani ne dwumade ne mom Malik Adai oba fidue mu ha na nsan mu ho kakra ne ye be bon komo bi na wasan ba bi emfiri se bibi foforo bi asa fifire chiri da bia ya na meta ka asem we kire se court di asem a yetimi di afekra ne enka asem no wiye e wo ma na danse ni bia beka bibi foforo e wo ma we si da bi me na me na meka me sa aboa court behwe ne watie ne nyina kosi se obebua ama afenu wo de wo asem ba asumdwe beba sa pepepe e na ye no ha nti yenko yentie Malik se ene ade no de baaye Malik na te say ba say ukala na to so pa ba mi why fresh pa na uche no ntimi ntimi nyima me okay what come manyesi oh sako say na te say go buy na me suma shi hood na nyina e wo ma onim enimi I just say okay onim do bia ni mo bia ni ba bia no bi su be hu ayada wo how you know do onim okay onim de nyahum ya ohum okay Malik boy enkomo e bia na ne eye dey di kan obi ehunu wo kire wasem ni mu nyina na de afre kire ba na fe yenko madam say pacho media ni Malik is ade pacho me ye dintwani ba okay ba me no ye tim e wo breman enkontuma when me no me training at the age of 5 the pacho the team na say me call Nhyira that was 2019 okay 2019 Sam am pacha okay me call no na mo ge bi me ne etie and the person Joyce by again no otwimi di 4,000 Joyce guys otwimi di 4,000 then otwi wo di 4,000 ba me ne etie afi de ko hu afi de o se on ye de on pe me bie won so no waje 4,000 edio nya botere oye den na hu Joyce hu no what to say woni ne ka ko si say na ye den na 4,000 Ghana ene iska ho den pa edukre me ko yedma ka na jamye de ko chia no okay hu chia no ye den na say ne pe e bia Joyce me hu no oh kire ye ho ne kakra Joyce de chene say me sia no say ne pe ma me no e kasa ma bia de e fire okay actually no otwimi di 4,000 na me no menya booking heart wanya de na menya booking heart that time no okay ana me ko chia ge bi fancy patience maguto tobo 4,000 ene imre mu pa girls be den 4,000 akodi obi o eye den madam anya de wadi u de emanu ko nti wadi anu mu no ana me ko chia Malik patience maguto no so Malik see me me say 4,000 the entire mama be some pese me hunu ne say ene sika ho den e bia 4,000 me de man say on fa kwa shop gidi okay o je ne kakra ka gidi afei na wo kire nti no na kwata na manya booking at pass serious pa na me pass to pain pa that time now feel say booking at na say ya de bia te say papa obi wo say bia uwo ba na wo so no u bi di saboda bi inside ba kwa say obi de ho nko oh ga de but no be there just acquire say your heart no yeah so I say like this kind of show me no moja e believe inside pa in fact I dey be a serious okay I dey be a feeling it say ye dey na wu ya na feel say ho ye basa ho ye hye ana wanu mato ana o ma na yo say pie no wa pie ma ye say dey obi di ababom oh enye just say enye sabe na wo dey aduane be broken at the time no crap no just say we do kwakwa na wonu kwakwa ato da wanum sa abo as we just we need ah o ma 20 enu mu no ana me be share pictures maguto na ja obe kokro me na sana minim sana na ja obe kumi kura hey we fan from Frampine to the fire we dey a fire abusia wa wanya broken heart pe no mpacho maye hu say the feeling is it obi o se de na te say de wo di sekan twemi a twa kuma na wa kuma etwa mienu a ebe body na mo di two two inside no me share patience no ja ko say me no like me twa ho one pe
nti sa ntwa ho wan no na me de hu sa ba no omo me oni twa ho wan wo hefa ntwa ho sen de ntwa ho se ko ntwa ho se ai me no ba minimum ntwa ho me no ba go dem ba ko bi so I don't know ntwa ho ba ko because one ko say one to bi na ana de wan chura in fact be ho bone sa nti so me de pobi na me de no chime ore all right nti ko say me yes adom ana mu so no omo me ana me no ba azi nti ba be di 4 months sa ntwa ho wan no akofa nyinsen ati free misi mi sa ati free sa nti me call no na ntwa ho wan no me ba cho wan no e wo mu say because we say yetimi ma 6 divided by 2 what I say 81 no e 1 there but who ko mu say e wo 1 no ntwa ho 1:1 ntwa ho ne de ntwa ho ro ana so twa ho da bi uko ba ko na ko mienu na ko miensa oh moda wani de person be for about there hi no fa ko ese you strong ba ko ese what is it no moda mi de mi se omo me mi de me twi me sa na ko fa nyinsen na wa 4-in-1 de fa nyinsen se ono so me number that time no it the call ana me de ko ti say girl na wo den here you girl no so oni mo nti betie in fact me confuse say enka me de me ko akọhwe no nanka me de oni na kwan nya de oni ni nya de aba wo ba bia wo ka wo no abehwe ma de because ya so oni ma me eta ko ma wale odi oba na ko ma ware oba wo nyemo no wo na ko akomo awale ama obi nso aba abetu ni tinsa enta koma wale in fact me tie no in fact ese me pa me come to asa for almost 2 years only wine na ko san to kwa no me get ne bush sa kokwa se satam no se gen hunya na oko hunya no why dey odwane ohun anu wadwane obi a wabo amane ye so one wanyi nsan no ono mo de wanka obi da peka tire me nti okay njako ese no in fact be chuma so na hwehwa nso we nye de nchaso na me no ye nchaso okay pe mbe tina ndi gen wuye no sa again ko awale na ase no 5 months ana odi ko wuye in fact sabon e na already wo obi a already odi nyasa pa onu hu se oba hu 5 months na why say obata me nchen isi na wo 5 months isi okay nti bema foforo ni hu no hu se 5 months be oba na wo awo no se da bi no oba hu 5 months njako so oni already o kan so on fa akwanu apade yen de enkoma no emma me call no de me call no akwa sa according to obishafo no o mu ka kire me se boy no ma me aba efio no mo se me ma se oba no yin se ma me dwane am ah da bi na wo dwane ya na wa nwane me nwane okay nti one o mo de ma de bre me sa me first born ene de zaka ma de nti o mo de akra ne bre wo ye den wo kan oh oba na is a fight aba boy no any girl no entem ama sa wale ndi egu eti me hu oba na so oba no is a why basa dey say no tari na dey atete man say me sure how na oba no si bi wo mu na am wa nti me yen say oh so dey say don so dey wakofa ba ma kam dey say dey fu ma tu fa adeno unu pode say adeno unu pode nyense why we dey come no enti me yen no sure so ya na data na kwa no be 1 year okay osha onimi so na se wo se wo ya na kwaje na ede na 1 year no odu 1 year no onimu se na me ka se ha man ka se wo ye kwaje sa kwa se me twum manso che okay ana o man ka se e buy say akwa like say I oba 5 months okay njaje ne de me de member nti e buy no me na akwa no 1 year it is 1 year no na akwa no de onimi okay it is me so aja Satan na obi so eti ewo mampon asi na woni obi ti de e na oba no wa cha cafe say ma twa man so na me ye de me nya kra no nti se me ye de
twa no bo na wo fa na me fa fro okay nti fa fro no ana me ye de benya ba no nti me ba na ye se wo se me de me fa sa oba na ode me awo no ye de me fa on ka me ho na se ne wo so be mo obi so broken heart because ono so wusi ano no wa hye ne boso one ne betena na obi a watwu wadi akono de baba na wo gya wo yire no akofa wo yire dada no want to say we no menye no enwe na we na me de benye no enwe ba we na kron so wo sha okay ana kwa say bia homgo no so no honya there be like I come who akoma papa o me be so we are very good man akwa say we me no ne de me akwa say me de akwa aba ewiase no so me de makran de be me okay na but my when ye so okay so the be uncle say okay nti woje patients ma wo to back yeah ene ne ba no nti dey asem na ka chege back no but the buy no come so we issue no say na aba ya dia ofra mu mienu nyina ya dia nka sesen kai de eba ba isa ko say eba no so ya de anya aba obi so empo akwa no so okay so this ya ko say no so no de oba so ene na awo akwa no so onime tu de ba ya de yenye almost again say na onye de onta say na wa nka obeti ase say de me no na me ya we so onye ti wo share that say obeja no oh that be onka say ko na say wa nka wo betena wo na oba no aba se obema na mene wo ye no mako hunu kwa ne se mi atimi nya tutu tokro we de mi ra mesre o de me ba na ba nti no ya nye no na wo beti ase maleke me na ka meji akra na ba na ka wi na ahwe no bakra so onime na se ne nkofo koji omumma de omumma bre wo mo yere no mo mo hwe omu bakra kwa no like woni obi na onime nti se me de me di we ni ba na ono no beka ne ba ho so na ne ba so I say so ono beka ne ba na minya ye de kabu mu ye de ne hwe akra no ti ne na say we na on we no so de oko na ja de na wo ye de e ka se memetri de oh de yes memetri utri de papa na wanya breaking heart na wanya obi obeje o de to aso yenko nti ye den enti me di we ni buy na betena asomdwem for almost be 6 years betena mo ba kon so di kan buy you know e buy no sa say we ni buy after they say me fia na de you say boys so kwa na de omoje no echo woji patience bi mo no after kwa they say oba say ne ma bebiri ama me Uni fiana so wo twam sa wo fire sa hey ema wo nsen bako bai ema me she o sa nyense foforo onyense second one okay you know ko premature me take am say get my minute there ema na do like they do kind like patience ma me no na yes agene man hey okay, it is say when the patients will say, as a time now, or second one no. Na one will say me no. But I said you know I would train. Okay. A DNA see. See no dear as you say my third boy as this year, can one no. We oh, okay. We it's no my third born this year no. No te mampon asi as come from ya we say na no o me chen me na me no me hwe me nsin okay if you offer man akwa say omo no ya na omo ta ekokun afa ibi nti akwa say e ho no akwa bi koto maho mu ewi okay you want to continue now who na if you know what say you see just say the do waste edu na you see no nti e shemu waste nti me no akoye no na ayema just say koye the mabola car na ga odeko ana on so this nti fefo man kumi no ana omo no kunti na ko na me no na mo de mba na omo ne kuno oba painful omo ne kuno
me baje onu to kwade akuma no ama me ko dem for 1 week nti buy no I just say or the me say wo kire mu ye de ye ya wo di to free asokoro man pon akọ ye to kwane hu sata no onye am say no be 4 months meba abusia bia na afa ya na wobetu nkomo ya ye de ya me nkyerɛkyerɛ asɛm mu na te ase Malik enkoma wo die no enyina ne sɛ wo ya be ma wo si so ana okosia wo baabi ma ne broken heart ma no ene ya kyerɛkyerɛm you say what is broken heart? Was your broken heart is a process whereby your heart is being cut by somebody. Yes. What I say? When your heart is being cut by somebody, a broken heart. What I say? And when you be, to when you be, no de be share baby, friend no patience, mauto, and a patience, and then a fair for so call one until a 4 in 1. What I say? 1 pen will come 4. And then you say by I feel one patience be say yeah day or go be say the patience am out there. Not say anyhow. Me anyin say na e dey na dey na ma wa dey o twe hu man so a na patience dey ne ba no brain no back na akura na nya 1 year eno no e ba ye no so ni oba fufuro bi na tie e na wo ye ne dey ona umma ne broken heart person no na waka ba be ne koi eno ma oba ne broken heart eno san fa patience ne ne tenai wone na wo nkoda no miensa patience no akwada no wose ba ko afiri ma aka mienu na third born yi enhu aba asem oba na de nkoda ne dwane ye no na odi kan ba ya ye kan asem no ma ne ye hwese ye benya patience e kire yi na bibi fufura si a ogusu bonchire mu ye enti sede uhu se o kan asem no e saa pepepe e na mamoa no te se eto a ya moa me de ama wo yenko enti fight the buy no me ko dem ya how much betum for 1 week tama like I'm on bill me 2000 I was okay and then akọ dem I don't know get na what me dey kun na get kasa mu me ka ana kasa na obi a what me ka dey I don't know how to be see yeah wa na gada ina nsama sum vum sa me ko tia me kama obi a dey ate bi say what me ka ona abu masum san so sesa enema ade bromi na ugwa no me no can be because one on my no ya mo ba and the fact I am that was say oba dey because so bon me no can me dey me piako na get san twa me e book se bi pa me yem tum ade na dan ya so me ko na body o le boy you know how no ho ana see nti me fa kan back door ana ono fa front door nti ono be shame o gate na no sana ono mo wani mu chemi okay na me face see sana kutabo no geji wo yem me so mu jira kan me popika no echi okay nti no oto ye no e bo no bo me sa afa me yem kafra nti ona kwese me me dey abufuse e dey ko bo so mako na wede ono dan ma ode ono tito e na ja me ko adwuma okay mba na almost chime tum se waboroba okay yenwe ni say patience every asokoro mampon call ye no die na asi unim ba bi owo utu anamon korhe no kraw so wo kohe die na asi ne pacho ya chime tum okoye no ana sa ati ya chime tum no wa mebeli we say once wompo wono ni ntokwa woje kuma no ono ko fa boy for bra ha de ni ko da sa ko boy for and patience or mental problem ni le menim say jimi se kwara se mon ko fa menim joko so or me fight na me no makoma ono am dem no when see for 1 week my force say catch up jam for na o mu beli one more until we were so how to me for that so akofo bi for the tama me no kwere say ba me ko o mu fi ono me hwe no me hu no okay enti say no uko o mu fie ho no oni ho unim ba bia wo unim ba bia wo enti no achi no obae no me no asovo
na we dey work about 1,000 times on the best of. What me say me ba se ne yam. Mo di mo jafa na. Oh David. But who don wo ya don. Do me ma enye ono. Na wo ma dey say ne nka wo ma dey wo do ma wo man ko. Akwa say the man no be me nchen akra can say first one no man so no. Me dey nya akra no. E na man nya chance. Oh me ho nsa na ko chance bia. Okay, nti wo kwa san ba biem. Sa. Aha no se say. Oba no ana me dey me no e kan me kan ma bia ko dey du. Ana ya so eto. Ya na woni ne kan say ne tim ko da din sa no. Kete oba no ana me no me kan say the SC money sinko one because one me no anyim you be dia. Who G? Me pese. In fact, me no me pese baby to the simple the SC me kan we bi dia man ko for problem bi amba. To the SC no money sinko. Okay. Ana ono kwambo e pema cho so de wati. Onye bi na me si onye bi ma de mati. O de yen hwe akra no say the bi abutuma awo apo ana oba. Okay. So you should be abi. Okay. It will change. Nyana me show. Owe ye no e ka bo nyana me twa o ti me chen wo nya 8 months. Me no ko say me ba den sabet na on chen just because na say wo to say me dem ma mani ko woni Inti akoni akwa no wo mo pictures. Me wo akwa picture ba me picture. Only patience picture but wo akwa picture. Okay, stylish my pictures ni bi wo ho na ye behu because asama wo ka no emu awram oba just o chudi we condemn what does it crowd no na waba no oba o se me na me do me enko ba bia unti woni oba nini oh abusia Nhyira 104.5 live on Facebook, YouTube ni Nhyira TV Adamu ewa Adom TV bema ya wukuni Malik we enya basintale we Malik Adai ene ne ba ena chese wonum daso kama nti we de he no second born na we last one muka chire last born woni we no de ne call esan bae we na no wonyem no ko bae na pachan nti uba wuto ni din say pacho they say we sakore say me no say de oye no nya na adwene no family no ana e man pressure say onesa. Okay. Because Nancy me de penifo akọ if you akọ obi no mo me ko get no ma me say me ne ba enwe get ne ma me say ne ba enwe tama mo de tu na scan born no friends akọ say machine for 3 months no me na born kan na I mean no where they we sit today we go ni akọ hospital no just say we are responsible akwa no the hospital na ada no ma me say akwa no nya oba na mpacho de omfa efie na obefum no ento so na o de obi ehu the kind of Jesus nyabotre aha no ansa na ambulance be de obekọ no mu be de ntobo kakansa abusia mesra mo stylish o si efie bi minim so de fie de ka mo wonum mo da mo fa fie no fie beti o sa to so na ye hwe abusia bi say ye mi say na wo ska kaka ska papa okay efie ye Pedia pa because requires like me papa mu ne enim kan my god is no an kase bibia kase na outside US Canada ne na go no mu ba o de for the last time I'm ba no me kan ka on fa efie no ento so because e na obi nim sa nkofukuo no ya kan masem no girl no me na kan say last 4 days ya o sinka o de kan beba o ka te me say o de me say niska no fa nkwa no when ne kasa 4 days ago and also sending the sika no mfa nkwa no mfa nkwa no mra na sanso send no 500 Ghana cedis because one my penal check because I come about my book almost be 2005 friends I come for friends so what kwa so for nyina ko for nyina senka e be te be dia wona ka ba dem no one me nkwa no
na ga de o onko no baby my team bia fa bia what they say de mama ebe na o mama de say stylish ye betimi anya o mama no na ye ne no akasa on fanto so ba me ya o so on fanto da bi on ka so on fanto so o se omugusu a wo mo ye okay woni Naomi aye okay mama nko Naomi honam ne Naomi nkasa now mama me ma wa ha o mo akwa ba eba obadwumadi so ya no mama now what to say I'm here to know it. But you wouldn't Malik. Yo, patience, ma would try what bonny dean, would you know? But I mean, command. And come on, what boy, you know, and say patience, what fun, 1 hour back, me and me and son, not me and son, I won't back what back what film. Me and son, I won't know. A woman who are Johnny friend in China, now a woman who are back, say, what book 2,500 Ghana. As of 4 GB, I come 4 GB, or pursue who will be a patience and a money war. Who now, no boy, into the moon, patience way. Me pato, say, patience only maintain. You know, you need to back so or close person. What's to say? When now idea. What I told money in church me mukaka. Now, Mama, as someone who did a winning fat Malik any patience as say me who be in Chilamu. If I talk a time in me say. Male to me na ya to go back na wani mini ano eke na woman plan ti amu no wan ko me mami eni mana kame sapeni an ko patience and free e mami mo ensam omo kempna ho ensai me mami ni mo hwe me papa ni mo hwe na ejey no male to no de no tu kwa ko tomasi Omu kodi hono mo emre kakra na buloni ateti amale kedi meni anu fa mu mami enya bete enu na ti male kedi no mini patience enyi nsan ba ya no obuna ma patience nya muduli nya na otumi yenu ana wo wo ye mu de akwan ko se machine mu ntumi lati no anyeye abofrano me be so say what say Maliki na wo bru patience wo bunana le patan wo bunu baba kumpo de mani wo buna di aba bu bon yem na me bitet na obi ama na ban oh if say we no udum akwai say patience na nya mo family udum wono wuti dem cha oh fa come mum for wabu udi ababru patience ebra wonyem no oh there be did you beat her? No now you're there. No, I didn't. What did you know won tip ma say be oh to dem cha tire hu se dia me no was na wo ho bi e ma tietie ma ni pa ma udi ababru no no akwai say otam 1005 me no na me pia me nan me pia okay otam 1005 e ko twen empra was sa ekono so e was sa de no mo bia me no me pia what na so me say ti eno na ma agbo no fa sa what ko say washroom sem ngale una what ko e de me twen say ka sa so beba sa so fa me so what am 1005 because ya na obi san so e de esen oso wo ko to so awen I would dine out what them oh the jano me kotoso me ba now me ba unu wadu kwa dwaye na waka dwaye ho na ntimi ma no me fa wo bai me wi betoso because na ma che wono mo wona me call na me expect say once be ba fa me ma chance asemo ba ya get the bag me akwa no ne bibia sika me no me say fire aduma because me no okay bitin come and do ka we the ya kaka na oton paboa mapoazi enti sa bre na we pra no ye de na kokko che ne so hye be ma bi dem enti wona wo bro no aha me friends ya de e ba bebo ame hwe me tama me moto me no ana me de me call no say me ko na de
Awaka. Because one no money. I want me person na wo. Me call no na say me call ko bo apunu. But I dey na hu ba bi owo. Say me no so do okaka no me ko say bi dey ekono me no ya na me ko no kotan. Okay. Tu ni ba bi owo. Me dey owo bi a. Okay. Ko bo apunu na say obi so sene so a. Wodi wani hu ye. Mani hu ye ba ko say gani e fast e to apuna chi. No more side. Mami sana na money me so me pese beti eti na me de agro jeje wa meba Naomi asema woke what say dia ebro ye hu asem no de wodi tum na ampasa ne we prama patients atam 1500 edi gane ano dia minim Wonim di dia uge owiye wo ya re se me na me ye de me hwe unia ba meba wo ya re na Naomi wo dan to on fo kan se on fi no chobo na Naomi say no me pese bi bisa won sampa miensa waka say wo be fa patients ne betere kuma se ewa abra na o maame no papa o maame no enim eti o maame ahunu da se patients wa firi ho abetena be ma so wa ahunu da for 6 years omunim chobo na wodi kan fa ne de no ko kuma kan sana me maame no papa mo se o kuma se ho no se wo mo hunu ya de na afei na ekura na ni awai se wo ne be ma na ti ana me boa now Nhyira fan Naomi now stylish hwahoma no why father kwaya so mukuta ajumbani mo bad mentality 8500 who send them anu da bay last 4 days ya that was Sunday okay because na me friend na ogina so boni onena now what say gay or exhausted so much meba evangelist Degraft are there. Hello evangelist Degraft are there on mobi home. Okay big mama yam kwai na baby edru blum amen asabro eni enyan etiesi alo bra yeselo nisebra dosu wishi mo eti oso ma na kuma bafo me say aduma ye adwono so enyo we did enjo abote no was moja because oba na dia wo ye no ade ye ni da ho wa shada yeah eno dia ya pa because of 4 days ya no masano 5 million what me age 500 da no uwe so ame fro a mfa bi na dia say won kra ma send 500 one to say me fen kwanto o kan say me say miska no fa kwan no fa me because what can say timai there atranse adwen because you know nipa just I say that the case na I say obi akonfo wi awfo no obi afa chire was me who obi afon no send 100 cities ram ko jema o bo po mo send 100 cities no then so I say te wa yeah sabe pepe no dey di no mami Brian is okay. Said okay, no your room. Yeah. Now me to come in a way. Money Nimia Obano in question sister Nakasa. Nakenya Obano Sunaki, Tia and what some what buying your friend I want. Get no make us no say Brian we are the nasem ba for what would was my bande uka say you be fan say ed meba right just say nya Obano so nanka ye ono so na no asem na fe ye how I be see aye enwama ma na kosi okay my evangelist akwa ba mama say of England ba me mala kwa say South Africa eba Naomi ba kwa so hello stylish Naomi no oni ahoma no so ho ba bia meaning ba bia wafa patience what's what they say Mauto Naomi. Hello. Mama. Now mama pai Naomi area boy na me tell Naomi. Now wait me say patience ne mano aya Malik ma ananya ne ma.
If I tell the new young that anymore, I'm all born now on. It's a Malik Niba. If I tell Daddy, no, what was I? if I tell me what. Also, Obia Ample. Also, Obia Ample. You should, my son, I'm feeling. Go in front to some the kind of family or money a Delisa. No, be young. Who you try Ample? Neighbor. Oh, gracious God. Naomi. Amen. Dear Tina, would you not swallow Casa Malik? Neba bia ni patience ma wuto ho ma ye nkyeremu. If I tell me baba ko akura ba ko a ba se ne ba ya se ne je kan. Me papa about 2 patients between san and sana is eba. Obetu ni tin san o me papa mo nten. E plan okay. And sana o mo banti. Ono no me papa o. Can papa. Ah, and I did meet wasn't quite any mienza. If I tell Colamian. Last 1 year, we're not a condo, one my picture, one my receipt. Ah, 1 1 a quotria who can also near my lake ba. If I tell Debbie, me papa after. Yeah. What's he say? Can I be here? Auntie, I see Aqua. When you told me in fact, I say, what they say, Tama, when you first know, you say, or quiet, you say, I'm not in local. So, I say, or say, I'm not in the yeah, drink, watching my own, yeah, fighting. Now, but to break tears on me back. Naomi, patience or Wahilifa. I won't cross me, son, I would chili, sir. What do you mean? What do you want? Wawana patience wo mu ye wote ase eye dani a wo ye nua yi ana ma meti ase de wo be hunu ba bi wo to hu nua ni na meto no na ya ba ma isi wa send no 500 cedis nkwada na ba ade na kwase ebo wo ma bi afasa wo wai If I tell ncha wo fa oh ni kunu chen me ba wo to go wo ni kunu ncha wo fa he ya frano a wonfa ya mpase ya de ni mfoni ni so beto so enti mu a mo ya busua mo de hie no eye de ya mo ni ba bi owo wo wai Naomi Mama patience wo wai patience if I tell me ni no de hen so no wo he fa no wo Hello. Hello. Mitio me davo. Bi awunu aba mani me ba be ba to Malik wo de me ba. Wunu aba mani na bi obi de saade we eye no a. Anya wo de. Na we fast. Anu nti kira ba bia patience wo. Won fa nkoda ne mra Malik ni ba ma kura wo kan ye Malik de na se wo se nkoda ne nya Malik ba de ne prove a. Wo fa ne wo de. Sense wo ne ma no wa frɛ no. Won fa ne mra ne die ni. Adai. Ana se ni ko so be. Na se wo pote se nkwana ye ne dia. Ana wo de edini yan we test wo me Adai. Oh. So doctors in area. Ah, so doctors very well with you. So when you on from okay. You know when you out to what are trouble Naomi. Malik Wabaha we can one and Princess Sony. Yadibuani ni dia tu ebo ase hwehwe nsem mu fi se obi tu mi ka ba ha ye nyina asem mu ni prekope so ya hwehwe asem mu abeduru ni de eye patience ma wuto bu apayo se be men wo be hye da bu ni kwase a ya wo ma mi ni mu bi wona wo de to bo yesa wa kura wo ka se de wo sika se mi ni pro ba ko so mi ni ba ko so Naomi Amen. Naomi. Amen. Malik obetimi aye unu aba ma bi o.
tia ya odi hye bi o sankoda no nya ne ma aye simple malik enkoda no nya o ma titina na yi wani free nkoda no sinse de bia no wadu ha no abeka oba ifre no so pe wontimi nka ne ho nhye no asansan bi sika de ama no aye system sister you na say me chuma this is because one the same way as bia be assault bia tell me by because one about 1 2 3 me 24 me tie na wo me ba na wo me wo ka bibi me tie o e pa so me ni ano wo ye tani bebre ni asantro ni ano me prana me kun wadum ne la ana minyano me ba men sanda ne no o se owo ni kunu nchen me se ewo fa he me prana na nka wo ka ana nka oba ni ka me wo kulo we no ba na wo kana sem so owo ni kunu nchen na kunu ba ya na no wo he ana oni mame me srawo me de gidie maw maka me ka we ya kire wo ya ye bi pen obi ba hasa ne bayira ye be ye hunu ba bi owo na wo mi no ye betimi hu ba bi owo simple enti me de friends the patience asem na making me di ma bo wo ma me amane se be ma no na ne abre se wo pese ohunu se nkoda no enya ne ma mon produce na wo mi ya ma mo sabre procedure wada mon produce patience Naomi mon ko for patience emra na asemwe entwatia na asisi enye why si bo ma me amane ma why why I fight Naomi me amane ma me what say yeah me no wow no unya na no you between na that sacrifice oh we no we na man we no hospital na okay so I say okay wo de nyabotre na yenhwe wate ye kwa bi e be fa so be hu na o me be hu o je say sa so me fa kwabo akasa emiya ga na sa fro ne ye emiya no se say e no fro no se say me kasa tudun se dia o nya che say wonya enka o kan beba ba we mu na ko agent o mo here stop no na wo patience we ba o ba wo be san agene bi men je no ba one say enko na me ye de say ye de me tin kwa de efi no no kra na me no etwa because one why the first one scan one when the fifth time enka ma enkumi o bi da bi ewo me ma ba be wo de nya abotre wate nya abotre na ye ntwen enkosi be enwumre ne kina so na ye hwe de na o mini ne ma me ba be ka wate omo no me de ekrom no mo jase hene akor mo ma no di na temperature na me kol mo asem ma enye ya ko no first one scan one don't worry ko ma na amen pese ba ma but so ko ma pese ba ma so oh malik me ba mani kire o we ye g me ye g why I say ye nyina ye g's ni ye hia Mami Boza. Nyela bia so many house. Why I say abusia where your skins what you say. Kama pa.
So da ye bia na yen ha de ye ho ye na ye nim sade yen ye ho ye saa pepepe na Yankopon so aye wadom e ma won so wo ho ye me wa kwa aba eba insure 104.5 dwumadie no eye obra dwumadie na wo hwa obra no sisi ya sima no eye enwotwe na abo apa awia donko eho na yaba ne say no de na yaba ye dem live Facebook no we Facebook and mo insure 104.5 Uba sope ebusua no ewo ho no dada entiche na woni abinso so onya bi na ye nyina na ye bedi enkomo no abomu YouTube no eye Insure TV ma YouTube arefo no so nyina akwaba na ene ye dafofo kra oba na wache ama woni abinso so enya bi na fe ye koyanim esa ye damu live nso so ewo eye Insure 104.5 extra bacho no extra no honso ko hono mo a wo benya ye ahwe na Adom TV nso so ye demo ewo ho ebobo some no da to so aduonunum wa fempem no ene aduonunum mu ene na dai ebobo some no ekogu a nesa emiti ebase ya mama ma wasem kakra bi na ya wodi abokotokua no na wodi anante asem o amede ma woni say never forget who helped you whilst everyone else was making excuses. Eto maybe utimi kwate bia bi mu pa utimi se obia pawo enso ba kupe bi obeka ho obeyo futufuo wonu ene beteta wo ho akosi se niema ni bedane na se koyie ma wo a eya osafo no ma we mfiri wonum enyi wonum ayipamu fi se mpanyin se nya wapoto amana fie no wonchiri se wono nso wode bomu bie eti ya atwo woni hwe nsa aboa wo no na nya wono mo nka ye kakra oba bi na aboa wo ba bi na boa wo ema niema ye na yi wo nka ne bie da bi boni aye nye enti kai wonum enyina midi ede Ohemaa Benewaa wo frem Ohemaa bia meje wo so edodo feedback kakra wo ho abede ma wo ye eye snit nsem no kosise betwa entwa ye nya aka Atigiri edisu saba nebiemu anasem nyina ne se Alberta asase ebonne ba no anso Emmanuel na ne din wo mu no ewoma no wofre no won ne kasa sika kakra na wose ewagya no a edasret wo menti won pese ebeye no wasase eba akoda na anso ma atigiri wo kasa kura ne mpena no kasa etie na ene wose otu na bobo ya ade areho kwa akoda ne sukum no se eye sakafia no minim sakafia no be de wode na so ko sukum no woni atichafo ne kasa di every mother ne se wono matena se na me oba na we de be ha papa nti so ni mu ma me wate wono matena se na wono tena se no ye bi sa akoda ne se opanyini wodi ano no wose me papa ni ano no wo ahwe wose an every braben wose 5 years be nyina wono na ahwe mi o na teacherfo be bi sa akoda ne se na ni afi adai e di nti na opeso so de tia no di nti na wo papa ketu e wo ka asem kire wa wunti eti hweniye se bia wo maame na ebo wanson sa hweniye na teacherfo na bona no ba se wonum ne abofra no bekasa na ewiase wo ho sika ya de nyina na nso sika de ni nyina sika ni bre wo ho eda wo afa enti na ni papi aja papa yo nanso ye wa rehemu wani da so se senate de wonum ye tete adwumaku a Ghana age wonum atum nti de eda no wonum behwe na wonum de ato de eda enti kakra efi ho na eba no yegusu hwe ani mu sa abofra Emmanuel no wobeba from na fei sikasem ho nsenkan ebia no yetimi aka ama na firo panifo wachire ya wonum ebo adwuma edenden ya won komo edikan wo ha ya yeba ni ababedie na Nafisa Suleiman abaya yi edisu atoa ye fiduam ha na ne nkomo no emu ya kakra ensembisa pi so ewom eno tika me ho na ye ma Nafisa akwaba na ye misa ne se awie die ne de ne nam nafi ete say Nafisa jese okasa kese pa wate yesa me kwa mentena nkampese wo mo nkan na te woni why okay what to say Pache yo awie wo na nam de ne de wo bae Pache metakwamu na kwamu emergency okay we minim se we panyiro wo ya baya na duku ye wa bouti ana wa bouti na de muko je sasa utimi bouti yes
Sa. Okay. Nti to awasem no so. Nti ya ma kwan na ye be school 2nd September. Headmistress me papa di ka kwa kitchen ya le wo me so te toda na me ntimi mba school. Ya re be na wo so. Omote typhoid wo ho na hepatitis B so wo. Hepatitis B. Hepatitis B. Okay, why na cancer asem na kire o mako hospital? Doctor na ka kire o. Okay. Enti to aso o papa na ko bo school na mane say ya de bi wo so. Okay. Ana ti e bi e na me ko school mu na on say headmistress me say ma me nko form 3 if say me time by school. Ana me beka shem papa ko ka shem say so wadi ka be bo na mane say me ya rent na me ntimi by school. Ya ultimate na fie chebe say for that 1 week and I say 2 weeks. 1 week and 2 weeks. So no ti fie na wo ye den. Ya no ba sana se de me to hospital mo si me jime to ana so mo ka si enkotwa scan dem bra. Okay. Enkotwa ba o mu hu no amasa hye da se ye mbra. Okay. Enti me papa ko ka chere still I was so ma me ko from ena ma me ko pay admission wo ye kwa mo school bi wo hono. Ena ye ko e no so school a ultimate di be say exam mu whatever report ya wunya be say. Yeah, 44 class what that 23rd and I say 24. Chemi no pepepe. Okay. To aso. Eti okope school fufo. O ma me ye na dwo be school fufo. Okay. Enti ye ko na omode admission no emaye. Omo say I fees near 4 million and admission no so ye 100 cedis. Nti ana meto omo t-shirt nso ye 80 cedis. Nti de betria sisi ade 580 cedis. Ana ma me ba no ka shem papa na papa se woni ska o de beko akomo na ma rescue nti na me ba. Wasem no abaye abofre wo ba hantempa. Ebo be 6 no. Ya ye ba adwuma no ye ba ye no wote ha mame oba no. So they always say I will control what? Baby, all from one day, I had no bedina grow. Na asamu ebatu no sa no yebisa no. Said dear na dinner nam. Said your born come on sa pepe and wasa canon from me. Na producer ba 9 ne koi. When producer ko fie no. Mo control mame. Then see you. Actually, producer say mene no come papa honum. I don't know mene ba me mama hono. Nti yan come papa hono. 1p ntina mene no sa ba ha no. O mama no no na wo. Actually. Mo ye say, mo ye nuanom say. Yeah, 4. Mo ye 4. What to say? 2. When you feel say 14. Eti mo ko ye no e na wo mama ya wo no a wo de asema baba bi a ye ko pena no asema bisa no sa bofrei ebi kura no wo betwa atro ebi anu wo boa ye bebi sa wo ba tan no say asema accommodation eti say ana also mama say Osi me ni producer na yankwan papa hono wo na adwuma mu hono na o papa wen oya adwuma wo kwa school bi wo hono technical school bi wo hono oya security wo hono mo bi a school na say ni na wo de atena fie ye bi a school na de chie na me ko na headmistress me ka sa na me ba me ka hire me papa enti ye bi a school de me ko de na ye bi na me ko na o so ma me nko form tina me ko ka hire me papa na papa na me ko ho no se la wo so wo mpil na papa se wo ma me nko enya me na me share antina me tina fie ya re ni tina ma me ntimi mba school tentem sa ana o si de bi o ma me nko form 3 na ma me na akọpa school nti wo ma me akọpa school no so akọpa ma hwan atwa wo ma me o ye de adwuma o chichiri bidie na etom eti akọpa school no a na akọpa school fufu ama ade na say teacher ni ka say o ma nko form 3 a ebi ana form 3 adesua no ebi a watena fie a che ne bi ana ne ho ankofa ko 23 die na wasatena fie ya re nti wuntimi nko school na semester ka say adesua no emu aye den JSS 3 die no mo di nti yan sama ni repeat no nyina JHS2 ade na wanti ase Madam Pacho bebe na ma repeat wo mo omo amako me de omo so omo menko eni nti na ma me siminti say yes aba ha no me ma papa won pa en ko school ntem nti e be ko e no mo sa ma etina ya na mna
esa ko ya nim nti you repeat you ba ko dada I will primary okay oti you repeat wo no you repeat you class bay na ka me ko class 3 ana omo se omo mpene fi say me handwriting ni sheda nyena e ma metina class 1 ti metina omo sana ye be ko ya nim na omo gye me class 3 ti man san ko class 2 abusia enkomo yi emu ewrem ya na ye ka batan ase mame oba no benom no fo a fa no fo tune no mwate ana na wo de ahute ebu akode na wo fa we ya wonu oni madekro on fa mo pesa me gun ko da na so mi no na fa no fo tune no wata no fo anti yi no esa me twa nsa ho bisisi ama obo sa akora ndi na mde ahye mu stylish mayon chase benya eye Nafisa Suleiman opapa ananso se wo maame ne ne wonu ye nya obia ne nankasa de akoda eken ebe ye din se ye betimi atu nwana mo na yaboa na ya menti abata bi no ase we no ma na de nkoda wonu mate atese wo kwan ho no ebu bebrebe yo fisa se akoda enya yare no wo se bi oso yare ene obia ne husisi ne ho so te se Benedicta ba ha ya na wo ka se kire no wo kire no kwambone wo pam no ma na si abonten akoye ne masa bia ebe wi ase na kofa yinse ediaba ye nyina akoda no wachi fisi ye nyante maame na no asem ye nyante hwe enti stylish wadaloma so betimi apusu maame na homa no a pusu na ampani ampa se muko ho nso a mumma ya visuals no a ebe ma ye hu sa ampa muko ho de ekosi ho ni nyina na ye nso ye mfa ye ni ko twawisi ehwe bi na menkwa bedwafo big mama wo de wo ye batan akoda yi don si amokra ene obetra ha na menti no mabiase edi be person bi say edi enti na wo maame okay big mama meba abusia Bradum TV na behwe akoda Nafisa aha ye actually fi ohoni eti ehwana motie okay eti mo dan na de ho de breaks ni fa fie mienso na nyina ye mo de a mienu na ye mo de eti ha na mokobo opunu mu a o maame si omie pono no die ntia no fi suppose for na be china na acho emba de me kachire no se omu ntini pa me nkode ya me ba hamina de odumenya mboa no maboa me no se me kwa me nko no de meba gina so big mama pacho meba ma me kwa homa no so na me ne eye baba Amadu Sule enkasa baba me ma wakwa ba o me Au, kafra. Stylish mpacho pusu ahoma no bie mame na atia atom. Anti usu ka che o mame no asese. Se omuntini ntwa fie sine mame dia. Kame ba Nhyira FM hasemenya mboa na se atie po maboa me na matwa fie sine na nka matimi akọ. Meba mame no papa enkasa. Baba me mo akwa ba o. Ya no mami. Na pom to say. Na mami. Yo, me bacho Nafisa Suleiman waya wo ba? Bacho me ba no. Na adan na anopa tutu bosu bre makoda inam su bosu emu na waba say school ya ehun ka enu 500 Ghana cedis. Wo se wunya o ma me se wunya mani aye no toto enso wa kire ba bia wo ya adwuma nyina wada o ma de na asi. Yo, bada we de enya bona am se ona na kiriba a odi omo na ko school ba ko entina atuwe ka omo ko form 3 na eduru ho no se Mr. Head of School se na Fisa odi ni ko form 3 ngwa jo tieme mara ba jo tieme e ba cho me wa ha metie aha enti Osenka Nafisa de Obama na tina na mo form 2 chaka de o form 3 enti ma Nafisa ba ka kira me na me se mat enti me ko hu headmistress na kra me ko na headmistress say na kra Nafisa o de ni ko form 3 a emboa no enti kamemma na ko form 2 enti me sa ba ka kira Nafisa said that be on the form 2 pa de wonko enti
and she from 2 the uncle. I just from 3. And she madam Martin say uncle, and she is not call her mistress of her. And she is not for catcher and say, no, my sister say from 2 far the woman. I just from 3. And also that be on so penny and fun for from 3. And she not just said, me who's there mean yet. And she is not catcher and my sister said that. And she said, and say, and I am a night or Jackie Johnson, Tipa truck view, Jackie Johnson. Met me one night to her. And she may through her by and do see, and I maybe say, Nafisa or a man's own, Nafisa PCCA. And she may one who start for me walk, Jackie technical school, secondary school now, or Panono. Being too much of a walk, his friends, I guess so. Every Jackie Johnson school now, and a technical school now. No day or and she may buy you. And she know how a man of friends said, Nafisa, Papa Diaba, Hono. I think a call and she left him. Now, on Papa Diba, most of mobile home, and I'm Simati. And to your mamba, but she said, Bria, or friend, and Madame Tina Dorma. Nafisa, some man, a fan of Hono. Oh, na wadaru ma di akwadane kane kwadu awabo wabode wakan ya nanso se oka se won ko form 2 no o ma me asa kope school foforo school atade any school fees any t-shirt ni ade nyina be si 480 mazen fa no 500 Ghana cedis na eno na wusi wunya o ma me so si onya ti abofra ye be ne dai na kwe obaka chame madam sa brede state ya me wono ebi ni ho na kwe ba ko gos dinti abasa no me sister yare ti ma me ji loan ehia kakra yeye ti madam do so so ade menya no esa enso kra ti kana kra eye enti ma na kra o mo ko pe school no ma mane o bisa na fisa na se ono na ma ko pe school no ma ti ma mane ana o man ka o mo ko ba ya nsa no mo ka chale no mi ba jana sana ya de baba wadaru mo onene ma mi ko pe school no ma mi no ankasa kwa na nka me pese me bisa ne se woni ne ko pe school na ho boa ben ana waye na mpo se wonu amu wo mane akode wo so hepatitis B or typhoid ni nyina wo ma na aba no mi ade enti ni school no enka na baba na pre ka me pese ka momi nenso no and minni bini ho kano kra eye yes me pese wo ko school so momi na kra ba ko eti mo pa but momi na kra I don't think I me pese wo ko school nenso asam o kan say bibiani o me kan e ba jadi bini ho ara to da de be ma me say we say baby ana okọ school daga no na mo ye de na mo hwe no mo ye de na mo tuwa the school fees ne ma no Ajasule. Hello, mommy. Say, baby, I'm go school ya. Nka ye repeat me. E ho no, na mo ya de na mo tua ne school fees ne ma no. But I say how dey a buy school ti ya na fees ni. Say bia na ya makwan bi na o books. Na mo ne ma na ya meto. Ti kura e bi school mo ko form 3 no books na meto e. Na mistress no wo kire mu kire o de enti a 1% Nafisa abeko form 3 no wo kire mu kire o na kure o kire me wo say o share ye no Nafisa pra de laugh enti anya Nafisa nkwa na o de ne ko form 2 edo na o de o mo ko form 2 no nkwa enti na me say ka Nafisa o nko na enya he Nafisa ntiasi ba jina so Nafisa last time ansana mo be makwan wudi unya say report one year report adai na me ya ntima tebie na me ko no so man fa ma o man fa report na ma na last 2 terms and so di say me di 24 okay tie afutu kakra e de be ma me de ma wa wie na max anko papa ho ene say school say uko school na
teacher wo kire wade ana say teacher fo amone we mu ho no e ka se wade sua ni nti ontimi nkowani me repeat me pen me free class 5 and the teacher now school ni so be mama komanim pa enso me di 5th you repeat papa my repeat me wo class 5 nti wonu nkwam di 2 years e wo ho enti se adesua no 24th ani JSS 3 die won yo be cho bi si ni yare ni nti enkati ase na ye repeat na fe emwa kakra wo hia no ye mfa ma wo how pa ne sen e repeat no cho repeat ni dem come pe dentia si e besere wontia na matena fia chesa sino menya onu kwa di machin onu no form 3 gaida ni nyana kamene ne ko ana madam ne safi se if you say you go school no no madam for me ndo mo da me da ye wo mo mpe ma se to da me ye work kwa na mo mark madam for no mo school mo ho actually si ma me ko pay school for me sana o mo si school no abai school no mo ye ba ko nti me ko ho no ma o mo nchim nti na me te me sa ja ya na me had mistress me se me nya hwe ho ho no nti me samre ena ma me sa bai meba train meba be tufu kakawate train meba jasule mami na ubai unim sa oyare ena moja no sa hefa na mo hwa no yare be na o se wo ne so wunim doctor aka mami me dina ko hospital ka bebre se oba ha me ba ha me dina ko hospital yesi man fanan ko so say kan di fa nanta ewa ajasule wo de ne ko doctors no wonum so say asma ne nyama awa na yamani no yamani no oba na esa ase ya ma asaba na me ma brena fi so papa na pre ba ko una nka so ba kana kure me ba jisa jina so mame na fi me jina na ti school school especially basic ya wuye sa junior high school no exam na mochro no wasi eta me BC wasi na mochro no say emu ya den ohun ne me kire no na mistress we ni krampo na ti situation na se wonim se umma school na chese wo yare madam me kan o me se me bo mba pa ko be 2 times o me se me bo me papa nso nka no ti jitu my repeat you madam ti unia na wesa ho kona ne hawo ma o so repeat o mo nso no o na ma confirm tele say 24th na madam o ko mu di bosa ebi di say ebi kwa di 30th 31st ne po 40th ni na mu di enso mo form tele enti so say dey ntina madam mo pese obeko form 3 teachers for no edi kan ko ka kire o mo say o me ni de ntia o mo ma me ko form 3 ma na me kata veil educo school enti me kata na me ko na madam for no so ma me famba enti o mo ya o mo si mi into fi na me si mi yi veil no into fi ena madam ba ko ebo me to obo me na ma ha say ehun no ye ena me de ko kire head mistress me ena head mistress me ka share me say na me mbubo madam for na ya o mo ha me say mi veil na me bo mo din ana o se obe from office to from mo na o mo ko na o mo ba de chi me ko school na teachers for na o mo di matem say me me do ma ko head mistress ho akogo mani masi ye free classes na e ba na ye ba na madam for me o mo mpe mani ma hwe me su na me ni mo dada e say ye primary ye JSS no eni pa emum JSS no baby na no JSS no so baby na fisa ti ase na ye repeat ye ne wo be ko school mo ho na yakọ akọfa akoye saa de wo kan nyina ho hwehwemu na ye ne mistress no akọkasa na ya hwede betimi aye de aboa wo ye pese ye hunu results no terminal report ni school mu what bia no ene sede ne emesitie ye ne wo nyina bebo na yakọ na ye kọ ne ehunu sede tebia no sitie a ehọ ne bema ye hunu de yenso betimi aye de aboa wate de meka no tika wakoma to yem school de saa nete wate de meka na say
eti kan wakoma efa eto oyem baba Sule Mommy. Ya baba say ani akwada baba ba bia wo ko school no na ya behunu mistress na teacher for wonum kire no ade no ye de ani be ne terminal report ni de antipoti a wasi obi anya 40th onya 40th position ono kwa ya mane ko de SS3 wono ne 23rd no ho ene ese mane ko epese ahwehwe mu no kura wo mu na fe mu maka ya ho na ya bo akwada na fe watimi akodi school no why Mate mommy. okay me da sepa Nhyira. Big mama na wo kasa yenko papa kasa yema me pese me bisa ne se musa akula no papa no ka asthma akula no ka hepatitis B yeah ene jaundice me bisa se ni hwemu nso te sen because akula watu awutimi so onye healthy sa enti ni hwemu ni hia eche school no kura ye ka ho asem no yeah because o school na yare no ye no owu afaso bi eni so exactly papa ni fi so bisa ne se o de dro so na o muto dro no mana na the all credit na just akola ni no kura em say case for okay lady yanko power drink the mission you know aside say on your health I think that she's been traumatized that was school yeah on trauma and see say the fear of so close to an baby ekoso wa brabo mu no wuti baby na woni kan ma woni je entimi wie pay yeah I don't think me susu say no nti na no mpese school no cry say onyanko be free sa school na woti no nti me susu ma adwene de ka ye hwe ne health na yesa ye de ko school for dem ka ye nyini free baby a wo no na say even from to e wo baby fofora bi gidi sabeboa okay beba mamenko ahoma no so sesia hello Alimatu hello Alimatu sha mame mempese mama wudi bia sese na mempese meka bibia sese wo ba abaha wa wo ye batan ya akoda ne da wo ye furu mu a wanye mu no aboso me nkono no ye tuka aba wo ho gina utunachi bom aboma wanfi ejede mu ka kire se yenko ya fe ofun so so a izina so won kasa nti akoda ri wanya omobo hello yeah ready Alimatu no problem ba na maka chire na papa ka se na me fi no mami anka so wo no mami wo no ada opese o twetwe ya na na batai bi ya batai funsa wan kasa akodai na akoda wo no asma kra no mo de mo sanfa ba bi o motie no be ya mte new site ana chudabi kwa mo ba se kroni ko dada na mu okay nti hin na wo dan kasa dan no wuro mu a cheme ho ana se 3 bedroom ana de ade che bomba ku se 20 ni ya bomba ko dabi I win the last one. Baku papa be on papa na papa wa we no so anaju. Okay. Ana de omo dia across no. Ana ye team. Ana we so na ho na team dada na ho nu na ye call. Matuko. Nti wone uni anom no ne o maame ne o papa nyina dada ba kum. Pa chai. Ana o maame so maame sori a we ye oden. So da me nya hwe ko ti me di matem. Me nya no hwe. Ti da me ti me pie ne me ko. I'm running my band to that. The sister bits and temu home. Say, I know when I'm Alimatu say we child abuser. We a child abuser. Nya de that time wa wo hye wo ba ne ya. Wo tete wo ba wo fie. Aban ni wo bi ka papa. E ba no sa child right hu nsensem. Enti de wo ya ne de abofunu ba time yesa. Simple ukra na uba aboso di na chi bai say ye me bai wariade o hello Alimatu ule bi eni tu mame Alimatu wakati ade asa na wakati mame Tobi de mini hwe ka fi se me kana se me kofie o petiti matem Evangelist. Hello.
na alima to style ben na we na wie wo ba na fisa abaha ye di wachi e di akoda na chi ni na bafie wo sha da mu se wo mpie meka hwe adentia enya na kure wai je he na nya no kure oko school ona na empe me say akoda no ba ye no producer to car e ba ho wonu ba ya mane a mo de boy ni se wo sha da mu se wo mpie nka hwe age so mo de ne ko ne papa ho na me bi sa wo sa adentia ena wo na pa ya uno ena ni papa so ba ombra ho tariano aba mesre gina sudi na mene alima tunkasa alima mi tie o yes ni papa so ba ombra ho entila mi so ombra omunko no so wona wo ba no no enti si aba tan a wa nsuru mu wo ya furu mu wa kura koda bo so me nkro de ye be penchire mu wo wa papa ne ma me hwan na etimi kire ne ba se mu sende ni papa wo ha mi timi ka he just ono so ekabi me ba wona woni na fisa ekope school foforo no ana mi si okọ school e na o si o ho no o ma ru piti o so o mpe ma bibi sa o ma Nhyira no me say wona woni na fisa kope school foforo e ma no ma ye chọchọrọ ho ka enyira ma woni ni enu ana ya nko ti o he ozo o mpe school we no na ekura no na ye atwatwo school no niema wo hia ne ade wo so no wose wone wo ne koye eti wu ya kwada na ma wone ne nko be school bia ya ko o si school no so o ma repeat no ozo o ntena na visa me say school bay na wone alimatu school bay na wone na visa ekobisa kwan no school bay ya he na mo koye ko he ko school bi so ohoro ayama ta de oba ka cheni pacha nye ma ukwa na mo se ye admission ni nyina be 450 500 ana wo se woni ska what e wo ba no alimatu oh what wo ba no wonu nyina na kopa kwan e na mo ka kire nse hu ka nyina no e be si 500 Ghana e na wo si woni ska e ye school be mu na ne ko ye no ni papa se ko Allah kare wo mu a wo so ko wa sada na wo ye de wo ye na mame wa sada na wo ye de wo ye ya na na wo ya sa na me bi sa wase school dia he na wo ne kopa mu kwan simple let's say ye ko kina e ko no e wo ha ye wo ye ha o say ni papa to onko we ya o so onko wa ina no mon fan fe so de anyway ne nkaza Baba, mami what's your wife kai? Obi say wa so woni na nkasa ga ka say e bia na me na e se o la kan se o fra no kraro a se de o pese o kasa na so won kasa an de wo ye ami anakwa sam mo na no sabe te ye se le funi ni ma se o mo me o ti tia pala no para a ha so ni o fon tium men te se da bia no ba he ja ye he ya ya ba ka se me ba ma na krana a de me ha oba no da bia mami ana so enye e fara de sabe eni ko se da bia woni oba ti anda bia na bia to ka o e sa no egumi ni mate e o ya no mini nje ho mini se na fi so no wo no se o ye di free ba bi la bra no se ye de me mini se na me kan o se akola na kasa kasa o timi ti ni ma akola isu sa e ge ha won ti ase e bi na ko de ya ye Baba me ba alimatu eko pe uche school ground that obodi school no yese private school wo highway kwa highway so school as Zion ai
ana me tee no ti ono kala na ko baba me ba gina so ali ma tu ho na ka kire me so ma ko be ski ma no wan kan kira no na se me sa se ni se ko me aso na obaka no enye me de ma mbisa no me ka je kala se na se edi no ti be de me de wa ko ti sira wa ka de ka ko ha no ma ne o me repeat anya he o ba wi school o de wo fra no kra aso na wo ka ne nran baba gina so ali ma tu madam wa ade awuye ni sese yi wa hwe ya ye be fa social welfare no be yi akoda ya no wo banka sa no ana obi na de ne che wo be banka sa do ka ne nya no kare na ka na so ko sa school wo so a uzo o ko ta school fura o so nkwa akwara no kwa le tinya ako ukunu ne kasa no ukunu baba kasa wose udi akoda na ni wo fie wotimi na akoda na wo yade asma no wotimi susa ehwo na me bisa wo se wa wo ba no anya na kre okay anya na kre eti se wo ba no ya ba ne dai anya ne dai sai papa ro mun bi sai papa Papa se me ho nya de oba ye be ma se so boafo wo mo abe na obetimi de aba na nyere papa no so nye de aka no so onu papa no on fa mbo amrai kire se papa no ye be yere no wo a wo ya ba time no wo ba yi de na kura wo a wo de be bo akoda yi onu no fa mbo amrai so na so ho ya no anya ba bia meti pa ka medebofu be ka semba ko bi a kire wo hwe wo nidi gina so e na me sa papa no aja sule oui se akodai sa suku na makopedi ama no no aye ka ho kai ni ade se utoto wani pa ka sai na obetimi anya de abo akoda no ni ana ko ende de edi ho ade wo so na ma hwe so na me di kan ka kira wo no de sa ya so anesa me pa bi de wani no ma gidi afiri wo yire ho na me nso me hu de metimi aye so me ne so anka san na nka wo benya ni bo so na ya 250 mo wakabi jina so ema me alimatu hello sister what's all the my life with you go obeda be won pe hello maybe south say ukunu si obenya 250 me ba cho say na wo so obenya ala onje me so me boa say eno tudini ebi a me so me kuta say na ya kama na sipo na afa we huna na mo ayetu okay enti evangelist but 250 plus 150 be my say 400 portable money okay yo baba me da say alima to me da say me da munyina ma say go school no for no what jeje dem da evangelist yenko mama ma Nhyira mama no photocast am your speakless okay or you speakless woman okay obi on here by a friend speakless yeah na just say onimo ba wonim hwe Bible can say the first 2 Corinthians chapter number 12 verse 14 osenye ma ne pagapade ma awofo ne pagapade e ma ma akola no hu ubisa na ejimi yam shimi na nim say abrewa bi yo yeah because so osomo taje ehwe ni age na yeah na frequency age no de toton kola bi ho na say when you face attraction no or you older than the age na say body no need age no because of
if you are sitting Obi actual or comment section I don't know if real dear Mustafa Seidu. Yes. I said I will help with 500 Ghana cedis. So send me the Momo number or the number to so ntipa woni GH. Yeah, when you ma we chire we na ye say real obi wa otimi twron so na. Yes. One kan wo bo. Mama say obi a wo hwe ayi Nhyira FM ayi Facebook ana Adum TV. Yeah. Obi sakwala no. Ni pade no ni change age. Yeah. Fia setena said your name, mammy, netie. I'm a very baby, Acolano Yale. Or Yale no first pay Museum, sending Yamia Donacolano Bono Husso and Cacolawe, or Betessin. Yeah. I'm a Colawe to see Musua, and I bought my phone and I'm done a hand, only Ramabo. No man, I am of my phone, only Ramabo. Intinka Yatiana Cola 30 years on Yamie. It means I call out a channel. Yeah. That's one who see a penny or one who says baby Percy. Yeah. But so I continue retia a yaba on Nane. It's so kind of so an ayade on Nane. Do we are one better so now? Yakolawi. Yahin will be better as a colina a yenny or more. Yeah. Sure. Yeah, you go school do actually. School do a while. Me go school my bomb masters in master I desire was as you so me mention school bang. Man better man come me to me check. Mrs. School bang. Me man call I theology of education US. Oh, theology of education US. Okay. Ana master Hamatai, your friend calls me Master Hamatai. Okay. The Conquer here. And the girlfriend of the Sarcos Nabaho. Okay. And Monsieur or London. Can you see her? And then say I'm on the Sarcos Nabaho. Okay. Monsieur or London. Otima say. Aha. Oh yes. Yes, me know Greece the one Greece. Crown on a chroma, a moon bomb in person. That be Greece again. Okay. Me pe baby a ona ma obi a jesene no mo ona mo ye ne wa no na ti anumanye me pe baby a na me se anuma be na anye ye kwe abaya no ti wono o ya akola ni mo ni pese ni okosku yeah so obi a anka de ni ma no ye na me kan sembi yeah, you go school do a school do a teacher ni kura to me ma school no pa ba wo school no atoda bi so a onfafo to ya wade e ko school no wani ya den enye yeah asasa utumi etramaze o school no tramas ya fan trauma na say o success school no okay abasa amawo ayi ability and ayi ya fan bi Scopodia, no, and to me, Brahma to go school. The American school went in Acolano, only say 48 watching me, because we had the phantom lady now, to one says, now to Sacolano or Costco, but not yeah. Less I verify the lady. Okay, no to be school. Yo, so we no mammy, count the old person can I am commissary. A seminar at down a yara with some. Okay. Akolebu ho peso ko school onya boafo obi nso nko na ye disike piano areho akoleyi o trase no edi ka asem bi say akole wanya na so sam so wanyini gezere ba ya roba mi su sa word no mi nso wa panimu na wa wo ba wa wo no mpo na wo yeni sei ene wo no obi ti na se wo so be ko so so ma nko na guy no na o ma me no boko mi so bi sa no wa jimi ankasa oh yeah we yen to sabe oh we dey me need to be nkan ba wo kan meje wa jimi ankasa wo ti a wo ono hu se wa jimi wa wo ba akran kwa na ho ade we ni ti school na wo kono kwa ye sei obi ye nyina ne ye ntima kwa afrete ewu ye se ne ye obi ye ntima na kwa afrete ne ma ko school nti o twenya makola na sei yes akola ya no kwanye wa sei o ya akola bone wa kwanye teenage pregnancy okay abusia nti 250 no there is a 250 Ghana cedis and no so say okura 150 ye nya dofo bi a we de comment bi buy as to say real and na say real ye twen say empanyfo be ma ye hunu de ekọ ba ya afi yeko yenim ene no yawo enkomo a eto so mienu okay
Okay. Enti ayanya from Penifo and it's Mustafa Seju was send 1,000 Ghana cedis. Ede amaye baby Mustafa o show you fidia nyankopon won shirawo na fi sade na beka che Mustafa shirawo no on fa bin kana okay o betimi abo mpaye wo ka uko makaranta uko bompaye ma Mustafa ono so ye o ye kamunisa ti bon karatu mu ne nko na me ko ba ti ko ye wa kasa be na wote ye ko ni kasa na ka fa no bompa ye no ma no la gnet na kan se alla karba na min shira no okay de so betimi aka eno no enkomo atoso mienu wo ho ma menkoso sisia na mema wo ba no akwaba na memesa no se ne nante se ne se mame na what is say dina chrema dana na wetu ade no ekita we bana nkasa obe stubborn academy part of me fa bebo no ma me na me ntwa me ho sisia na lady one kasa bintu de kasa na yanko education and onti sa ekuna e wo ho na ama ontimi entena school no with enije na passion no this year and no na abofra titi and onti na all is say o be free school etimi de me didi se me de ma fam de me sisi yini free on there is a okay na say ne health no so ya me ti ha me so ehye me say I was send me so into her life and on the 1st of October and my birthday I'll give her 500 Ghana cedis. Oh, nyakopo onshira pa. Yeah. Because I now grab any penny on the school. Yeah. Or Phyllis or Costco. Me kameka se me fan of crash but sabi obi ni papa na mama ti ase no and then no uye bibia na wana money and you know and I make us on the 1st of October no which is my birthday me sure say nyame adoma brane beje sas kan fi no okay enti ye bakika sasika no ye kan ye twa usuku ne de no a ye ne o papa no nyina be ko bank ne abie account amount right o papa ntimi nyibi wabra wuni ho o ma mi ntimi nyibi wabra wuni ho e bi oda ho na eno no nya bibi nya foto bi ema o papa no ma me de bi o be so be won sika ma de akosuku what you say emwa yenso ye betimi na ye de aboa no ebusu awudi nsansa no ebe hawa eye skins a na wuhia eye kama pa we lotion wodi anasa wodi asawa bomu a ba bia nsa no wo till pimples ebe hye no acne no wodi say ingrown hairs no etimi ma bontia na ye acne na ye pafo ewo wanim ebe se wo honam no kra razor bombs wa share the no so eno so ha adwene bo se wa funu opanta mu hey agie tese agie wa boso ebe za wonye romantic eye skins oba yisu bema eyisu ebetu nsa anu ase na dark spots ni nyina no eyi ede afiri ho misrew hye no nso na udu pharmacy shop bi a wapebi na wonso wodi asiesie ho Ghana ha de ya to apete ba bi a ubenya bi ana wato udu ene pharmacy wo potassium ubenya bi Love Life pharmacy wo Santasia and about ubenya bi babi ani Gracha Kidnako pharmacy that's all ba ko pharmacy ba ko wo fa cheme 180 plus pharmacy ho buse doso enye asem ketwa emi ti bia wo fa bia ubenya bi ye number ya wo pe no dudu atu ananso se wo page mfufo bia betimi afresi so no 0241 820 270 obetimi so for 0504 485 984 na wonso wabomodin wajibi na de siesie ho mesi lei obetimi atwusen na wanum adaho ama wanum ate na wanum nka no so aye hwamwa eya pose ba ko pe na meka fanam de ma ni mienu enye epacho eye Omea's original eye we original lemonade charcoal
ana we original peppermint no me no eni se no so ma me say we no lemonade no anka twade wom akakado wom didie wom enuane nu ebosen ho ban so de ye de agum say chopo enya sem ke alem friend say peppermint no so peppermint haban ni wom we heba what I say didie ensusu ewom ebema wo se no eho atifita twina nopa eni anwumre ntokoro kaka ebetu ase eye busua nchemfa misra wada woji tufi akoda etwi na panyini enso etwi ubakumase a ye wada Catalas dine we mu ye ne Solid FM ene din share ne mu wudu kejeti ya Dubai nso a wobenya bi ewo ho bia na opene dodo atu na wo so de bi agu so to mu a misra wada ye number no ye 0244 710306 obetimi nso afre 0243 814 661 misra opebi na ne abusua ne nyina mu fantwemo se na emwa mu meka se menstrual hygiene oba wodi a wo hia ne se afichi krobre ne mu no ayesiesie wuye na infections etimisi wawa ho kwan infections etimi ma himfie ho se kura ebasa owo ofepa so na down there your friend down there ho no nti nyema nyina ayebasa eti edu afichi krobra de wo hia enie eye pretty lady sanitary pad ehemu ahodo no mienu we kwa panty liner wo ye wo pink no ye wo green no pink no wo heavy flow no no we use no emu odu ataban no trepa green no so eno so flow no eso tie no na me pacho we use eno so we our mother with herb wo mu a e be ho by free infections bi aho eseba what smell good so enkabani nyina no we say e beje no sa enso na e pretty lady panty liner so eni ehemu aduasa wo ba bia wo giba ko a wo di betwa bosume no awie market surgicals e de eye sweet parent adult diaper what the aba enketua ne na kese mommy ni daddy wo fa mesra wo ne dodo no wontimi keka no ho ha do pi gibi na fa bono strips no so mo dene a se de ne kese tie bia no ebetimi abono winya giba ko se ya ye chew eye free hand sanitizer ese wo ya no wo di bi awo ho nsa obi ne nyi diaper no obi pe pants me ba chew enie eye market adult pants kama pa we so ye wo ne nketua ene na kese ya wo gibi a ebabua wo ene no nko ye market cotton ye market baby diapers baby pull-ups ene ne keka ehu enyina ye number no me pacho me de emon wo nkan afa wani chiremu ewo eye okan shi drug lane na kumasefo nso so emra amekom traffic light number no 0242 770 304 obetimi nso afre 0553 291477 na wonso wajibi epa dina chirama dina yanko ewe wo na anam de na de nam ewe bi aboko na nso anya boko sa na me ni be ma bi na one kind of me ne fa ya funu no mo no dwane ja me na me di be pie kmas na me pie kmas na me ni ma bi ye ejuma me yare na me kra ni se pese me kwaji ma ho me wo bebi woni be ma bi na na wo nkran kwa ben so na na ne wo ye ho ade pa cho da bi wanya me ho ade na o shia me no Satam na me for your from am no de me kwatwe ne papa na omo ye festival nti mene na ba fie no na okachem so pese me for your from am not knowing say na ne papa kache say me krom kwan wa to okachem say me for your from am no tina me mabra me auntie de na bra boy mfanto say me pesa akra no ni boafo bi obefa your from am bi abedwane ja no be ma ne pene so me for your from am no amifa ya fruma no no ka twense ne papa so mpese betina bom nti ebe ya ase na o fa ya fruma no de a na mo ntina mbom sesei o ka twemde se menya baabi e de ayense na tena menya 5 months a oberenti dan ya mame ade no osuro nyinse no ohu oba wanyemo obewu Pacho ni de minti menchwe. Enti die pa na nso ma wunya akoma toye mu na anya rehemu mo ka se o wo ma me na so mi so ma wa ma na ebose ne ye den no so be wa na obe ode. Pacho ka so be wa no ka chem so betu kwan na o ka no first of all ka chem so ohia ba na omu fi ayo mo frɛ ne ha ne sikasɛm de do na the moment obenya ma no saa ne ma ni nyina be ba eto betwa na kyerɛ wo mo na wo ma no pɛ ne ma me frɛ ne sɛ me hia sika bia ne ade anya saa okay so me fa ye funu ma taboche no na ma wo ni je hu sɛ wo ne ba wo ɛsɛ ka boga na ɛsɛ busome ne ya beso a na dem oh ma try okay to aso so me fa ye funu ma no me fa ye funu ma no
ana mede ayense no koye adwuma nti 5 months me ba ne nchen ana okache me se menye me ho aye tan no fere so ode me be twa ne namfo TV crampo otutu ni TV light nyina me ni fridge o kokro ma lock na ade o kwa bonti otu ni dan kinti nkeze se me pie na me kodwa na pono no lock aje se me tena se twen no anwumre to so ho aye tan a so me wo ye me ampa so menye me wasisa me ni pasu ne nyese na na metie ade wo de ne sesa wo ni pasu sa dwendwen na me dwendwen na wo dwen na te bia na odi mi fam no dwen na odi wo fam me de min saka ni TV otutu no otutu ni nyina gu ni fridge nyina no wa lock no ade ntia na so ma me fa me nsa nka ni bi na wankasa wo ba ma na pra wo de tu tirima hyase na akra no eya po 0 na -0 sa me ma me mu ene ni nyina no ha ni sikasem eti sa wo ne no wo asa de ni nyina to betwa wo ne no wo na wo vie sen wo ka sa asem cho sa be no nya be sen ami wo 24 years na na wo ko school baby school wa fie ko big girls okay tu we want to aso bi na ade na de ko pie nkan wo ma de ko shia sa be man na mba cho adwumanti na me de ko pie ho adwuma ban na me ye restaurant wow restaurant there be na me ne me madam bi na ye okay enti wo de sa po no tu tire mu a wo so gidi se wo so obeye boga wo nyan kwa brochire ba wo so obeye boga na waje edi wonye me no do nzaka ni free ya no atum wo so ni TV ma no atu asi ho adentia pa cho me nim bibi ko nti me frɛ na me hwehwɛ edem na menya na baby na me frɛ na ye na damfo pa na me di tu na ne na damfo na ka kyem sɛ restaurant bi wo muka sentimi hia ne na menjiska not know me say no mo si mechia no mo be pake boy ne ho ne ma ti sa ata no bo me no me de call hospital no mo si de wa si abom ne je se me de call police station ti me de call reju na wo ne abusuafo bi enti no wa fanyin sei wo so fridge mu a ye tu fridge pon na atwere ho cause wa contaminate fridge no TV ni ade nyina ti so abere nyina mo nka ye sei mi so me nipa me nko abusuafo ho na me wo family but mo bi ani ho ana me anti so ma ne ya we say so ni mi fe yofu na me ba say efi odan na ho nyamo da ma rent mi nya ba bi nda ti me anti mane ya we na so ni don nye me sa enti sa be na wanti we bro na ba so wo tete nya na den wan ko wanti no ono wo bono nti odidi me anti atema me anti crampo no mo mfre mi be me fe me anti ana mpeke me ko odi na tem say okacho se oso na yen obekwa broche no so da yen na me anti ma na enamani nti no me anti e beif woman nam enu enam be apatre kobi tilapia se kobi no an tilapia nambo apatre kobi adwene enam be eni no anakoko ani acho anka nam kro ni bata se fish ani de ya chi ana ya ho anka se de ya tutu ana se ne ya kontunu no ne da wanka wan chirem enti no o ma ne fish ne ne na chese bo abafo guys wa we fish ni sanko fie untimi fu play no se na abrocho ne so na ko no onimo bi a o se papa no ne abrofo e wo links nti ne papa ne beboa no na me bi san say 30 million tim de kwa Canada ma ne ya 30 na 3000 na ko de ko okay nto mo se nka broli ni na betwa ne ticket aye ni bi ama batinka o de 3000 ne e hwe visa wa ha na 3000 Ghana cedis e hwe Canadian visa ho ana namwani ode man he edem ana ode man he o se da ye no so ye da ye ni munu na o so an want ni ko he no hia ne he no man na mani we ono kampo hu mi buseni dan so na me anti mani na mani ukun no se pa cho she di aminde mintimi hu ba ma woni na nyinsa wo hia wa hu no da o twa bi minde ma mu no twiti panti anapa no no ko adwuma okay enti wo ka asasem no kire wo se waso da ye na ware na mani no ani ofre wana se wo frɛ want na ebo na mani odi tu mani later on no kan si mi anti nanim odi tu wani no kan say ka jam se waso da ye na so da ye na mi anti e mani na mani na me bisanze nti sa no wo pa atwese na so ni do nim
Till later on, or catch me auntie. Okay, to our common as well. Then be see, and the question say. Timidi be Pierre Kumasi, Anna, maybe best swear or be so, and the panebo army. Emma me call your pantime call your pan. More station be a D. And what's the money can be a cover reader? Now, Beman was out where then woe, yeah, with the back, Massy. Maybe woe, ha, until me bar her, now maybe woe, you know. Now, minimum, maybe call ye, Juman, Timiko, Jumani, ya real, now I assemble boa, serious pan Americans and Pesama Kojima home cacra. Because make Pesama Kojima home cacra later, may bano. Me catch nka on to me pay woman because a man me and they no car say so be to me pay ma just a me rent dan o ma mint na fi ho bi enti wo ye no ha na hwe wo me amu na me hwe me ho okay enti wo di bra wo be kuma se no wo me be wo kuma se ya okay enti ba bia wo so ko ye no wo di asem na ko ho me di be ma na me de ne ko ho because say your friend wa manti satana maji amanfo sika 2000 ona mo for so no oni kompo mo bre ansa no send this kana mame no send this kana de mame ti me wo ya na me di me friend say mawo no say wo ba na obe ma na me se me wo ba na okate ko no nti no no so aka jem say o mu fi o ayi ni nuanom nyina mo first born ye me ma me wo ba that means enya ne ba ti me friend na me ka chense ma wo be ma na me ka se ama wo akwane nta bi obehye ni ni obedi o ka chen me se akwane ata de sen dodo sen no hia na mbi san se pesa me ka cho sa akwane be hia nta de mi na me ensa ana me friend say ska di be di no so nsen di akwane ska e ma mi nya bi mfa nto aduane na akwane o new time so didi ti me amu na master ga na ma hwa akwane o di ko wanyia okay o ma say hapo oba ni akoda no okay eti baby awoso ko ye no a ye gigi sika no ma o sika no e wo de ye den so sika no meji ye nipa na me be swe no so no me wo ye no emi satana me wo ye no so pesika dia tovin ena papa ya me nipa na ya ma me ni na me disika no ma no so tutusu wo by December or the bema wo hia moa wa ko baby e ko su se me pemoa ni amanfo didi wo no mo nsase di sika no amam what you say ye this sika no ma wo no na wo obi papa ya wa ye wo mo kai ro papa ye ndie na so huti na akọ ye na tam 2000 ni nyina ma ni pa no so no ngoto ovi anti me de ma no na aya mi jijibi me wo ye na me jijibi de to ton talent ni fan say ka 1060 cd na ni pano ni kununya issue on fast scan mame a na firi ho on fast scan mame o siska oniska bia de be mame be ma no ne number we pacho me sim na me use na me won ne number be ma no de say ni meeting Emmanuel Ode den ti na ba na pacho say ya ejuma na me koye ska mi nya ye no say ska no obi afa ska ne tim pacho nka me ba say me hia moa kamitime rente dan kansuo kurampa kamitima ton de wo kan mentia se wo incident na oba ha de ntia me de ban se me hia moa ben moa me hia ne se kampese mo batie fo bo amina kamitimi han dan mitimi han dan ne na we dan bi mitimi han dan ne de ende pure takra makosie madam fu bi so ono so si mande okoba bi ntino yese meko evangelist asemi de daponoti ni wadwen kire wo ho na yenko na mi sira wate na Nhyira papa yemi aba no le ba no ha adwen o sa kola mbe stubborn awa na mi sa kola na ni stubborn monkey play by sizes yemi aba no number 1 mistake odi kan ye ni say ayi na mo na kola no 7 months mo de ni tum ye friend say e wo hospital incubator yeah I British for friend ayi ballot o incubator wo fi na incubator mo for pe ba no ma ba wo ma me na ko pe ba bi fanyi sen ne kotena na so wo USS afa ma say school ni nsen ni sen ye school ni de fanyansa tina sam 111 investors ni se features ni yam suro usuro nyame a ana wunu nyansa ko bi ba ma bi ntantra o se o mi
me to Ghana house in the 220 woman now one so what you have to say akwame gina ho no so be 220 or 220 and $20 $10 in the door you see at the same time you about nankasa no you remember no 2 gig some oh yeah 2 adentia I say 2 no nankasa no ba no problem asa one na aka one ana one no so adwen afa ayi half ntese onani na aka afa 32 bi on nanze ma ozaka nse mumu ame na mobu ame a ensuo kura na oto dada na ndo adenji na ndo nsuo no se ba bi edi etibetu dabi na uti babi ansa na ba adenji na ndo nsuo no o ba bi ana metinse na meni obi ye eju me kira se nti wo aduma na wo ye ne hu sika wai ya mama nka se me kira wo de sa adunu ni tu witiri mu me ba to bo o kan sem bi wo fom ho me be se wo se tim wo se wo tu susu nyansan me ya 4,000 and I say 4,000 away 4,000 Ghana cedis away me koyi ne na nka me de current dan eno na me koyi na sika no ni dodu anadwo ye kwan no so asaman kesi ba bia madam fo ne ti no ho no duru ho mo jeje bag ne ne ma o koyi free ni me koyi free na me save wo onwe ufiri asa aguna saman etwamua be save wo onwe da bi baby na me wejo so na me tiwa me ye ejuma me service wo sa bag nti we for na je sa 4,000 if you nzam ya kwa madam fo na makwa akotena no ho no ne kwa sa madam fo no me free ma me no ho ne se sa makotena madam fo bi nti sa ata na me ko he rent na me buy no na nyumre papa ne ka se nka me nko yi sa na me se card na me de be ko yi no eni me nchen tina de chi na me ko yi ska no na me ba fie nti me ba fie ma me dru fie nta me be dru anajo ade bank no ba obedru bank what time be na otimi ko do fie anajo pacho me ko yi ska no me ko ayi ba bia ne ye adwuma no madam for ba ko ayi fa bank receipt a cheso ko yi ska o bank no run away pacho man for receipt na ma ade ntia but me save you na me save you on your room bank okita phone okay ada no mo ji sika no manya phone den no mo ji sika na nkasa na me ma evangelist into aso sa time no man fa phone anko na me phone na say sound ne krampa say besinle okay nti se me ni obi kasa me phone me de to record me ni obi kasa me ntimi more recording ni ntie okay nti no bear 9 na free bank no wo he adwoso man kwanta me call 3 mu ho okay na uko yi say me ko yi 4,000 nti ya the details wudi any account number call bank ho no betimi aye inquiries say enra between the hours of 3 to 6 obey transaction be 4,000 Ghana cedis wo ho mami se o maye tu sa na mo na obo obedem actually da bi tie nyame pacho yo se wo maye tu ka na wo kwadwo so bank ben pacho mi save won won bank ben castled anya bank say bank toa wo mi fan ori mende ori kronum okay enti castled ho bank ni de castled enti se yapon ni na wo ko won castled na ye ko no mo si woni account bia wo ho wa empo account ni wa me sika wo ho aye nyoden chode mo fe bia mo mfanye enti amro besabo wa 4,000 pacho ya mome ya kacho me said ye wo me hu bia me mfamra okay na wi ma wo I am hihia na me nso me de mom na sa ta na abo be say na abo 5 ehwo no me ba abusuafo na wo te care mu ana wo nam fom yes ya froka na ye sifam nti no site no ba bia wo na ahase no ye edan na ada side no mun si dan ho nyina ye bush na madwodwo nkube wo ho wadamfo na wote ne nche number we abusuafo so obi wo nwe no nim ba bia efre ho castled wa mama ye hunu na castled no menim castled kro na ma ye phone we number no what happened to say Magnet sister it will be better say Rebecca no question me ho akere me mesra mumu ame dan se obetwa to say enwe na me kura 4,000 Ghana cedis ama ya bom me agi sika no ana ya yere me agi enwe ani de na me kita sika no enwe we atwa ma agi batoma mo ka chenche de wo me hu bia me famra nti hwan na na wo ho tietie mu ye dede nipa ba ho aho ye site
Oh, yes, I tell him, would see a mukrampa one a pia babajo. Sat and I don't know. I will see for no. Baby, I only know you into 9 o'clock. Oh, Satan, crumba me call me, Madam, while me coffee me man Kaya me banana, there are some crumb to me catch me, Madam, se minty me ma. And I say a 5 for 9. But you may say a 5 more. 5 bedtime bay. 5 to 6 more. And one I do. And you more 5. I try. And then you put me here 5 for me. You are that's so kete. No, I tell was a sight in the sun. You more moody no. And that me call your more. It's not I'm going to be anchor. One on what I go. No, I want one now. We should done when we are boss at time now. We should done. Sister. Bank no what's a bank no on it. I try. On it. And now free on it 3 o'clock. Who's in the bedroom? Till sister. Obeya mama ya maje bisi sia. Osi free baby awo no eba won 3 o'clock. E free on kura de basi akwa aguna sama ntu manko fie straight me kwatena agent no so me free wa me kwa madam for me kwatena tena. Na de agent no fa sika na ma ne se makoyi sika o bank agent a ope dan ma de. Ade no fa sika na ma. So me share ne say Thursday na be kwa akwa dan ba dan no so me ko hwe ni mani nje hu ba bi e wo no me ko me free wa ba me love for in and out say for TTD. Sister, me say, bear papa ma so be kind of question. So be me a stretch it. Na ye be hwe me hu se wo boa, wo de adwene nenam. Ma nya say adwene man dan no krampa mu nya sika na mo amu landlord no krampa. Satan me gi sika me se me sika. Ma mu nya sika na. Me patcho say landlord no krampa me ne kasa se me sika so me kita wa. You adam for the number no. Na ye mfa wadam for me san say no time ben e na wo ba evangelist yenko. Na na ma. After Genty a bear man in film. Sir, me about we answer Sanyama, or Bewu 30. On your canoe. Sure. Sikana, but a fool when I know crowd of Mujis can Jaffu. There be man found come a phone problem. Say, so company number and may appear not a number. No, I don't for the number no way. Yima mena meaning Casa. Susuka bi bia ya neska wo so na wo hwe we bi entina ya bedo se na wi here e ka say no de tabusie de tia ne se phone no se kura no na bere hu number no no yi number no yi we ye stylish bra mo no de obi mu kire no adan na ye moa ye be buwa pa ma me hwe number no 05 ono mata no Pacho kasi me mfani dimba. Mesi onone mata no. Okay. Yes, I'll be soon. Evangelist Pacho kasana eframana na echigo. Yemi aba no hu nsem na fi so asenso futo. The was didn't nsem sisi no okọ bank wo wan ko wontem okọ 3 o'clock. 3 o'clock ufu na asa kotena agent. Stylish Pacho wadaro mabra. Okotena agent no wo kakra no na ufu wo ba na 5 o'clock. Na edan wo hu edan udi ka ko hwe edan no ne fie wura ne kan ansa na wo yiska na na so wo yiska na bansa na ko hwe edan ma ko hwe edan ne dada e ko hwe edan ne Tuesday awo kuro benzo o se je so amunsie ye semet amunsie an ka amunsie ye na wo ya saman me ya ho ba bia menene agent meeting the number amount. The problem is time when you are they call bank no. One bank kura wo call you be a wo bepa mu anka wo the evidence be say mama hwe enu ya kura krata ni o makoyi sika no ene se abumaji o wan fa no mu bia ma ofun na wo ja ni fie mra na wo de bai Dana what is asamoa Abusua Pomazido was a Trisco energy food drink. Kama pa Mr. Wadania ni no ashemu B vitamins, vitamin C, D, iron. Any yake kan woni nyina na je se yede agumu na wonya tu Ghana se de sepa. Wo betimi ne wabusua fo nyina atwa Trisco chocolate papa no. Na ne de no soronko kura wo de nsuo kakra fa na de milk kakra fa. Enu ano na wo de atwa wanum. Hye no so me se food and drug authority a hye so de bohu. Ya 20 grams sachet, 400 grams sachet
protein your 400 grabber and no a tin mu supermarket provision store be a ubewuro mu no e ba cho ubenya bi na wato saa so na bomba store so se men kan kire se wonum dwumadie bi a wonum atudi aiwasa no eno no e bo adwuma den o pese ko abuchire ko ye adwuma o pese ko na ko to wadishia so ana wo ko asetena kura enkuro bi etese USA UK Canada China Japan Germany France Italy Turkey Europe nkuro nyina so be pacho wonum ade obekọ anesefo a wonum wo diploma ni degree no ye dem ko teacherfo na eye nsano dwumafo nso so carpenterfo painters enti se de tibia ni sitibia wo oba wo credit kakra pese wo Turkey da ko fa niema bra eye bomba stores na yemfa wo enko enwo hye nyina no ye behwe hotel flight ene wo documentations ni nyina be se bia de na kwam wo de wani be kyerem Kumasi me pacho wo Ecocentral de wo eija me pacho ye ben Victory Baptist asori dino ye number no ye fa ne free CCI 0531 085235 obetimi so afre wo 0261 671686 na wonso waba na kwantusem ho de ye demonstration conflakes diapers no eno ena bata eno e boni yoyo wonum se eye pa na nim se wo de baba friend na to ye resi kosi no hunu no di mienu e baba friend no to ho ban free sansan ahodo enso ho flower tissue so unim se e kama pa ya unya gibi e di sifie ketwa no so di show pass mu na wo de nanti e chififre entete enso so supermarket bia no e ba cho obenya bi e wo honom ato open no dudu wato anasa wo so pese obetubi na wo koto ho afa delta papa me was 0243 033 033 na wonso oje wo de kama pa wo da chinti anisa dina te o so ewi afia kobi nanso boga se abusuafo hamdodo we ma me Ghana Baptist University College oto aso ho ankankoba no sa efise ye programs no edemushron kokra ye lecture sections no so anya den upede a ye de bema upe evening ye de bema wo bo ni adaje weekend eno so e wo hodnom programs no egumu aso to School of Health and Allied Sciences programs eno e wo ho School of Theology and Ministry programs no so e wo ho School of Art and Social Sciences education programs ya Bachelor of Education in French ni English and Diploma in French ni wo mu no dia wo pe ene ye de ma hye no so wonya mfie aduonu mu a wontimi emma ye college no ebi enunti Ghana Baptist University College campus no wudu Kumasi ebi wa mekom ebi nso ewo ebu akwa for number yi na ye ma wonkyeremu bi a wo hia ewo 0549 062092 obetimi nso WhatsApp ye wo 0202 773344 stylish atomwana na ye ne obakro no nkasa ne hwe esu ne ahopopo a dina edeba ye okay yo abano wose wonyade a wabonkyeremu no ba wose wonkasa mframem wose obebo na mane sa say agi ni sika na wose obeboa wo 1000 mata ne ka kire waka kire obeboa inti kasot fo no sika sen na akada ho aka 20 cedi on account na sa bank no bank kura no ntimi ni sika nyina ma my friend o de tobo big mama yenko evangelist what we dey am comment him mama me diagnose si mama me pato mama wa isese o papa nso papa ho ufri bono o pato kasa kese si do si amre dia o ba dia be emre ma obi dia emre o ufri bono enti sese bia na si panse obeko papa nje danse wonam na obresa da me papa se o niska and sometimes me hono yo bi se miska niska atora kwamba jise loto no betwa ansa no de enyeska na so big mama kaka da doctor ba na fi me ko doctor so tentem doctor ba dia ko nyege ye no jimi Ohemaa akola wasi susa wo konka akobobra obi si wo ma no de pa abakura wo dwure wo mo ante ase o se boy won nam ne ba bi o una ho kire wo aba ba betra ha se wo pemwa akọ ha dan ma me ko mi pe bi pa yenyi no obi ni wa wo nyia moa enti mo tutu mo no ma ye
And yes, I wouldn't remember some what's about the transit. Me Pemwa. And come to you. Come to you. You need to be a bediano. Okay, Abusha, say, Doctor Enche, na, you go to a trade doctor, dear, not say, your first dear. Into about what's a matter to okay day. Doctor Yen Roddy, I will call train. Miss School, oh, yeah, SHS. Oh, yeah, SHS. Oh, yeah, course, me. Me general science. General science. Sir. Oh, yeah, science. Subject very number under science. Do your science so they are credible. The elective mass, call mass. Electives and elective and a core subject in another year. I say, subject, but what call subjects are science students there. Eh? Okay, I'm sure you try who na yenye entrato na yeko na yeba yenye doctor ebetre train komo you try who basisia. Nhyira 104.5. All right, akosia did you na yenko mrasisia. Let's see. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. And I say, when you're fantastic. No, Pia. So say, dear, we in charge when you feel one casansa. Losing the layman capsules. A mob sissy no go to Juma yet ding. No bread you must saw with shanka sanka. Nana, no, near. So, Lawson Locke, Mister, and let's see you. I'm always what if you want take. You're free to come to so I say for. Semi boom, Rahonam Simi, dear someone. Mimwatentia, Lawson Locke, Mister. Losing the layman capsule. What you pay more than a lamb. Losing law care mixture. Losing delay my capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules. A man made if you do what they cronk one and a law care mixture. So a pay for a ma woman for anyone I want if you do what train song can. FD Ashisha sa a jedian cratoimu adja to Muse a year. And I say, when you're fantastic. No, Pia. So say, dear, we in charge when you feel one casansa. Losing the layman capsules. A mob sissy no go to Juma yet ding. No bread you must saw with shanka sanka. Nana, no, near. So, Lawson Locke, Mister, and let's see you. I'm always what if you want take. You're free to come to so I say for. Semi boom, Rahonam Simi, dear someone. Mimwatentia, Lawson Locke, Mister. Losing the layman capsule. What you pay more than a lamb. Losing law care mixture. Losing delay my capsules. Do you know what you feel?
Delayman capsules and medi mfiedu watchede kronkwa nenom and a law care mixture so apin for a ma woman nufo anyone a woni mfiedu watchen son ka ho FDA ahwehwe saa ejedi enkrato yi mu agya to mu se eye anaye who say Why you fantastic? So say dear, we in charge when you feel one kasa. Losing the layman capsules. A mob sisi no go to Juma yet ding. No bread Juma so would shank kasa. Nana, no, near. So, losing lotte, Mr. And this is you. I'm always what if you what take? You're free to come to so I say form. Semi boom round them see me, dear someone. Losing lotte, Mr. Losing the layman capsule. More your bem. More and allow. Losing law care mixture. Losing Delayman capsules. Do you know why you feel? Delayman capsules and medi mfiedu watchede kronkwa nenom and a law care mixture so apin for a ma woman nufo anyone a woni mfiedu watchen son ka ho FDA ahwehwe saa ejedi enkrato yi mu agya to mu se eye anaye who say why you fantastic? So say dear, we in charge when you feel one kasa. Losing the layman capsules. A mob sisi no go to Juma yet ding. No bread Juma so would shank kasa. Nana, no, near. So, losing lotte, Mr. And this is you. I'm always what if you what take? You're free to come to so I say form. Semi boom round them see me, dear someone. Losing lotte, Mr. Losing the layman capsule. More your bem. More and allow. Losing law care mixture. Losing Delayman capsules. Do you know why you feel? Delayman capsules and medi mfiedu watchede kronkwa nenom and a law care mixture so apin for a ma woman nufo anyone a woni mfiedu watchen son ka ho FDA ahwehwe saa ejedi enkrato yi mu agya to mu se eye anaye who say why you fantastic? So say dear, we in charge when you feel one kasa. Losing the layman capsules. A mob sisi no go to Juma yet ding. No bread Juma so would shank kasa. Nana, no, near. So, losing lotte, Mr. And this is you. I'm always what if you what take? You're free to come to so I say form. Semi boom round them see me, dear someone. Losing lotte, Mr. Losing the layman capsule. More your bem. More and allow. Losing law care mixture. Losing Delayman capsules. Do you know why you feel? Delayman capsules and medi mfiedu watchede kronkwa nenom and a law care mixture so apin for a ma woman nufo anyone a woni mfiedu watchen son ka ho FDA ahwehwe saa ejedi enkrato yi mu agya to mu se eye anaye who say why you fantastic? So say dear, we in charge when you feel one kasa. Losing the layman capsules. A mob sisi no go to Juma yet ding. No bread Juma so would shank kasa. Nana, no, near. So, losing lotte, Mr. And this is you. I'm always what if you what take? You're free to come to so I say form. Semi boom round them see me, dear someone. Losing lotte, Mr. Losing the layman capsule. More your bem. More and allow. Losing law care mixture. Losing Delayman capsules. Do you know why you feel? Delayman capsules and medi mfiedu watchede kronkwa nenom and a law care mixture so apin for a ma woman nufo anyone a woni mfiedu watchen son ka ho FDA ahwehwe saa ejedi enkrato yi mu agya to mu se eye anaye who say why you fantastic? So say dear, we in charge when you feel one kasa. Losing the layman capsule. The frame master Amwa, Naso Framboa. Your friend Hanamo Amwa with mobile service enterprise. Eduma Yen Hana is spray car, airbody waste,
espreka eye inside learning kama oka bi wuro ha ni espreka eye kama pa ye nya adwuma basa Just and so Felicia Ata was manager wata de Simon your boss good afternoon Ohemaa yajo so edodo Juliet Damwa also Ohemaa why fe yada say okay Julian Abe was ase ensemi de enti akoda na ni school no repetition one time say edom suko ye hu de ekoso wa befra no teacher fo no entem no so na dwene no yaw ado was one de ogidi sakwa no onko school show nti na say ma repetition ebanti yenko school no mu na yenko hwemu okay Martin Jemfi osi abrabo kwato mebi ana bibi ya semu Emma Imasego osi okay Emma o comment ni de minti minkan Felicia Ata ose onde osusu sakura na ni enye school ni ho ayoso de wasere menim de tia na ni age apa ayadon Helena wose minini pa o wabua one ayodina apa sa wusu bua hweye na wantwa dancing krumu Antonia so yakopon empesa ose menim ni pa asema woka no wabua apa wo evidence studio wo kan ya ma yehunu de nti a wo se dina no working de nti a wo se wabua no ma ye ehunu na yenko Facebook menken kan kakra bi na fe yenko yanim okay adepa bapa wo se abrabo ipa to se yu nti abata binim kura so ba tesa asembe kura ni okay vitamins wo se we format na se de o kan de vitamin mi enka me na rahim wo se me de mususu se okay adwuma wo ye so ko studio no ko se ska rahim so e de no na ba wo se hwe wo de no to nkrofo okay sika brand here wo se PR big mama Fama mo woto style be na ba also Ohemaa the detective when the told me na why me sa Isaac Akoma also ohwe live na ya also bia na owie school 80s no enti na on kind electives no dia yentimi nche kokoki solo also raba o ma me no papa wo hin ya we do ha say ono so na dwenkyere eno no ya wo si ofitachi man na se nkwansa ono so ne dia obisa eno no habu shave gas to say afia ko bi dia obua enye no kure se ho na ko ba ya enso se ohwe ye o say junior de o se boga na wo kana sem na ye ono a o yesunsun mu boga yesunsun boga obi hie na kin wo se pamono no wo scammer comment no edoso pa then so okay kakra maken kan eno no mko abejafo na ye mako doctor so enchen biduma nkomo ayedi ni mienu de he na wofa fa bof okay I don't know so we ka bof I don't know so bof we the vim na ka say bof tesa musumu jiso me the vim jiso ko aha be me bof betwa fam so okay Ohemaa my sister bi also obo akola na oko school do 500 okay na me pese eko eyan sabati to the be wo so aba me atipa de nti a akola yi maame na me kana sem no hwe se wo wutini wo ba na me hu hia wo se ya na ye me nwanwa makofa akola bi amene ne tie okay akola na maame ka che me se wo de ne bana ko school wo so wonko wo fe me ba boy ba ko no se nyenye fia ba ko school mi ko pay school kwa ma no ti o nya me ba o mi ko pay school kwa wa se mama e ho ye so kwa ya na wonyem na msi yo be do ba ko ba foforo nkonya teacher ni bi o wachara de o school bi ho okay na mse ko e na no we so ko no e na mama me mpaboa na mse o start ya obenya mpaboa akora ni we school mu 2 days pe no o ka chem say mama say bi ni reading ni kora che obi over 15 years me ni ko JSS1 okay ba me nya no ho abotre na me say ko so ba for mo ntina fie wo be ko school yeah akwa enti say wa ba wa chem no awo no ana wo pesa akola ni ye de be pie
akwala arewo yeah enti o maame no woni sa wonya adwe sakra na akwala no ebia na akwala no kɔ na daache obeye nipa de ababeyo okay memo aba second one na so yenkom na evangelist yenkom na yatete abetia na yen cha naima eja yankopon sira asemni awufo nti asem se enti ase se emma na yehwe wo no asudi so ndi akwala ba wi ase na wa hwe na onko heaven okay heaven hono unyo kwai nyankopon so eni ni yeda okay adentia akwala ne hoho a nyame de na beso enti nyankopon akwala ne bibia woni netina ya ebe ne hira ma me sha akwala ne in fact manya ayi heart breathing okay heart breathing no ayi yawo efani yawo no fani heart breathing yo ora akwala na wo ni skin na nkasa akwala nkasa bi se de ne ko hospital wa fuwa man sanwe nkete te se ayi kotra de no akwala no onidiwe oni asudie oni anije nti akwala no watincham yeah ama ebi nkase bi me describe akwala no ye no na hunu na yeka akwala no boni age no in fact manya heart attack ye mashime akwala no age no ya akwala no form na na ejina ho no eni nti eni nipadua na se o ka se ni akwala no age amema no 25 years okay because we tini club 50 years ayo akwala no abro tini ma me nkan osu papa no nya akwala no ne ma me tini nka sansa to na ni tuo radio we ni TV so se ne yere no eni akwala no tiye nti akwala we ne papa yemu a akwala no ko school na ma me tini nka to se akwala no education emfa man sa because sakwala ba fe no ni dia o school de ni je na ebe o school ti class ru ho na yesua bia ye ka won ka bi bara akwala no awon lo nsi se ye fie into o school class still osanya ayi a formula bi fe na economica na se ni yem sise no okay what ma se ntia ba sa akwala no teacher ni tira bia ni intention na nya den enko ho onse ye tete no abra ni o school na o mama ye kalipo eni ayi no we ye bisia na foto to men kola yi ho enen kola ni ko school ni ko school a de ko bi ade ma no so enen kola ka so ni ma de na wonum kalepo wonum kalepo da me se ye ni de body jo me ko school ete ma se enti akola ni ye se akola aba kan sa na na hema awofo be brenti na ma mo ma anyanyem enen na me ka cho kola na anyanyem ni na gina awofo akola ketua ma me no ma akola no you better education you better standard any better fermentation but or just careful akola no obaba ya ketua minimum ba ya dia 25 years Africa no de na ko so bi se ni obi ya dwumo ma me no so na no the pressure si akola no so ana umaniska ne papa ni na nti akola ketua we na se ni nyame me so akola ketua we ya enu a ya tell you na bi 12 years to 30 years wanyem ye okay what ma say nti akola no na no akola no ya bia na se nyame mfa kwan mu a what ma say na akola child abuse na se obi ni na da obi ni akola da fe ni child abuse what ma say na se akola no child abuse okay child abuse abusua enkomo edi kan ye Nafisa Suleiman enkomo no said your papa ne o mame ema ya so tie ye no pasini panyipa bi nsuso ama ya so ate se obebua akoda no 500 Ghana cedis Abdul ensuso e wo Facebook obre 1000 Ghana na Abdul Siaka onso so tike mu na wote ye ne de na e wo envelope mu na bibi nti wo se ompese e betu sika ne de nyina nso ode boa akoda no se de abesia kakan wo se ompe se ye bebo sika no de ne mum o bibi kakra hye boa yi mu ya wode bebo Nafisa na mum no yanko ome herbal na ye ne doctor ome enchiche nkomo kakra bi ye hoba ade aka no ye wetu se doc ye mon komo oba pa me da se yankopon hira wo ne wahwefo ene wotifo nyina baby bia wo asabe wutie anase wo hwe no eha eye ome herbal clinic aya so ye no akra ye wo awudome runabout Kumasi nso so ye wo ebuakwa sepase sabe ni se wutie me na se wo enimu ha wo nko ade a
onyankopon no wasi aba abehwe na se nyame si aba abehwe de kan fa number we kura e wa abra wo anim ha wo no da bia metre TV so a meka se eni se e be fra ye won sencheni bi ho a obedi kan fu e wo ni so ansa na eni kura no e be fra efra ma me ni kan boss an sencheni no so bi emfa nkyerɛw ma boss an sencheni no so bi emfa nkyerɛw aha me pa cho eni se e be fra obi ho hu ade se bo obi hu ade se musie obi ho a ensuo eta nani eso obi nzukura wo ho a nani no baako ehunu no se wani no baako hu na se baako ehunu na se otenatena eho anu ama woduru a mepawcho wani no ebedum anase ebefra wanu nti se wutie enso so obi kura nso wo ho a se obi firi echire ba ha obehunu se obi firi echire eba enipa no firi echire ba no ohunu so hya atade kokko anase atade tuntum na enso so se enipa no amen no a ohunu se eyekufi anase efia mepawcho eye nini na edum anase efra na ebo wonkae obi wo hokura na ete esnani baako so obi nso wo ho a doctor say entri no a efiri na adwene mu eba nani so no entri no baako ho atete anase entri no kura bi mu ho akeka anase obi kura nso wo ho a doctor kan chen say nani no echire no emoja ada ho anase nsuo ada nanu no echi ena obi kura nso wo ho a doctor kan chen ne say pressure aba nani so nti wanya eniade glaucoma mesero fame number no ne frɛ ne bra se sa wo ha wa mabobo so nyina no doctor kan chen say aka che wo say wanya bi anase sa senchene ne kura no wampo hunu bi wo ni pedua mu a fame number no ne frɛ ne bra na awurade emfame so emoa wo omi heba me number no eye 0550 0550 57 00 75 0550 57 00 75 0550 57 00 75 me pacho number we no mea na mepeke eno ndi say bia make say no pese woni secretary no ekasa eno nso ene that screen no eso no na wafa app eno nso so 0594 87 39 69 0594 87 39 69 eno wachire no se ebia ope eba edi ato na so oye bema untimi mo adwuma ewo mpam anase kompo waiter ese o minimum obapa dem hack medical kasa asemu ya mebekan da se kompo se obi minimum a empempini ya na doctors ne kasa kompo ni eduro na enso se o mbe hunu se kompo ni wa eduro nti ene eye ede edikan amenewo abehye no so obi wo kompo ni bi na so oba ha se ya kompo no menye ne peso a o metena ha ye de camera abesi ni so na amansan ni wahwefo nyina ahwe na me de eduro na ma na wotwe mienu pe wasan aba ede ne ho abekere for kompono nko a ya nye ne peso a na emu so ofere so beba ama amansan nyina ehu de amesere oba maso ye ho ne de aye mfa nchew enti wo woni sika no obi ho sika ho ayede ne enti so woni bia enipa ba akopɛ na me yes ade we dia man oba ha ye nyina no ye be ye kan say ye de camera ne beto no so na amansan ehu ne company ye twa akira amansan na me de do na man ha ya na wo de akosra sra so na wotwe mienu sa a meme ba no na wo de ne ho so aba abekire enu di se wutie me na so ye be ma wuntimi mo adwuma wo mpam asema how company bi na how diabetes ne pressure how na se stroke de wato form a odofo enne nyankopon na me so boa wa abomode na bra na ye ma woduro na awurade mfa me so emoa wo eni gisam ne se Ohemaa Herbal Clinic ma so ye ho no se wuntimi ma na se wo echichiri baabi a odofo me de aduro ni bi ebe send down ebia usunwane u keep u takrade maso yen ebi ni ho situation nso kura na wakwa akoduru mu no wo soro isense ebi kura wa nani no buafo kura wo so ne nsa ede na ba no wanya ene obi kura nso ho a stroke a ede na to form no pempen so a stroke na kwa akoduru no wanya buafo emfa ne ma me ka cho ufa number no frɛ na ne me kasa me a me send dia do ni bi ede abro na se me dia do ni bi brewa mini kan anyi usika na nsa se won sa kan do ni wie a ansa no asende usika ede aba na emum amanonefo ne de me pa cho amanone ne de medical age usika no ansa na me dia do na bro
ma me mfa akonya we say so e bi amano o amano ne wa send you sika aba na se we duro nso enya maaye a nyame ya adoma Monday amano ne fo na ma send sika aba na eduro ne nya maaye no mesere mo Monday eduro no ebeba nti emamo mamo ye mo enhyehye mo aha enti me pa chaw so wo Ghana ha nko na se wontimi ma Accra awudo me run about ho anase Kumase ebu akwase paase a fa number no fe ne bra na wo de mayem fa eduro ni bi emro me se me de eduro ni ba me ni kan anya usika no ansa me de ba na se wonsa kan eduro ni wie a ansa no asende usika no aba ansa na kire okwan before so a obeyizu no me number no eye 0594 87 39 69 0594 87 39 69 eno achire no se me kan stroke ho asem stroke no so se ebechewa ye wonsenchani bi wo ho a ebeda di ewo nipadua ni mu na ebo nka se stroke no ebechew obi wo ho a wode ne nan si fom a onu anka se timi hunu se ne nan no emu ye tititi ase de mpanye bi ewo wo ne nan no emu no stroke no na ebo nka ye obi kura nso ho a ne nan ho hyehye ne se de wode ointment no ohye bi afa ne nan no ɛho no na obi kura nso so ho a wotia fom a fom ya ndofo se de wotia fufuo anase mattress ɛso no stroke na ɛbɔ nkai so unu san senchani we bi na se unya pressure anase diabetes dia me paucho entwentwen a wonase se nya me hakura na obetima ba pebebi efa na doctor enhwe na o ma oduru se de be ya stroke no e be fi ho na edu pa de mesrew Ohemaa me ma so ye enewo o ba me ma oduru no esempa abo a me de mpaibo taa wachi wa hawu ni okura mpa no kura mu nie ehia akwankyere ne de ama wani na eye oya no obi wo ho a me bo nyalewa no so na me de abesi ani obi wo ho a nani no edutu no enkeka no enwo no enye ne ya enso so a ani no edum okọ hospital doctor kan kire ecorrect obi wo ho a doctor timi ka kire say wani no say de si ye oye ne de eho oduru bia ni ho na obi akora mpo eni ho obi tuma ma oduru ama nakọ me pa cho so ba maso ye ho a busa me say doctor enipa wo ba ya doctor ka kire ne say ne haw no enko no fasa videos ne gi kire me anu di se wutie me na se wo enimu haw nko a de a na se doctor say wani no nya de se be ya me number no no afre no waba na awurade enam me so aboa Ohemaa ye wo Accra awudome runabout kuma senso so ye wo ebuakwa sepaas me pa cho sepaas no besi wo sepaas gawo Accra no ye buki ansa na yaba Accra no me pa cho ye buki ansa na yaba nti se o ba na wafre na ye buki ansa na waba ye buki na so ba pe me pa cho ye be mo tu ka asan ba fi ya taaye enti e mane nyansa nyame nka ho pa ye right doctor Nyankopon so enka wo ho epa abusu ma menko ahoma no so na menye wadwenche de na won so obeka afa enenkomo 03220 835818283 03220 835818283 Mr. Wobaswa entientiamu na wakasa entem na wonu bi nso abasobe mefa de odika hello okay pacho munhwe ahoma no emame na yenko nenso mu ye pa so can so mama pa na yenko 03220 835818283 okay hello me love you di baby afrefi pacho bu yo papa pacho yenko you bet ala mo one mama no ko ya ka ni pa wa ani mo eye twitwi nti mama nhyada nte won kan ye be pacho fa che me kafra hello Ohemaa pacho wudi baby afrefi pacho mi dia ni Joel ayi mi do ayi no kokko ben ama Joel pacho yenko first case na test me kan sefre na quarantine na me ma mo kan na ko o se woni ni je school mo ho so se ba ya na ko won free sa school so two ni de won ko jina two won te ase no jina two because teacher na oni o te de o ya se
Oko from 3 na embo no tina oka so on na mte mo advice no na mo share nkuran. No. Oh, kafra. Okay. Yate ye business to one more. Hello. Maame Benewaa ho fe. Pato baba. International Maame Benewaa Godi. Champion rapper. Yanko. Ni wi abokode. Kokopa. Maame jo fa kwata Nigeria. Ni won so mu di e kire mo ba. Ke di so me ntia no. Baba Benewaa. Me se bossa akora me ma ni si. Be to do beti menka. Oh. Obeti menka pa ye me shebo. Beti enso di e ketre bi akakre bi enso be ye no. Yenso ye be ye. To di ana nko for so into bibia so so ne de be ma me no. Be so me kan won dam dia bro. Be de mbe kan because ni pe nyamwa. Why? Yate pato nyakopo wo nshira de wo ye bia so. Hello. Hello. Bacha wudi baby afrefio. Bacha we afrefio Abigail because of Ija. Yo Abigail bacha yanko. And then we are seeing that must. Me am bacha me kaka tell say, "Ya no person o ko school." Mr. Momumu. O ma mi ni o kan nyina ya no friend so. On person o beta no ho ama abofra no. E wo so mu ndi na nim na mo ko mu ho. Na mo ko bisa. Ni entia mo person o kan na. O ma no ko ko ye o mo fa mu di o. Na so mo person o betie ni abofra no so ka. Oh, ha adwen. O ko school wo ko ni na we fit with the ya. You repeat me am J school. To the 2019 month was be. Oh, ha adwen. Ramonka Biman. Say ye betu one among sa. Hello. Hello. From Bacha Wudi, baby afrefi. Dia ne ke ya wa Jacobu. Chowotio. Dawasi. Ohemaa. Ma me ne bata bia woni abadaye. Woni abadaye. Utie papa no wo ne ba no hu yi eni giesini. Ma me no. Wanye responsible say wo say the career can. Na mesrem wada. Say the nya be du mo ho a mo betu aka mo bo o de bia de. Mo a o mai. Mo ni ne nim fan ko su ho ma na onye. Mesrem wada. Wadaroma yebeye no sa kwan no so pepepe ebusua se no miensa ebo na wahu ye wa Adum TV na yenemu edi eye enkra eno no ekira ye fiada bi betimi aye guy fiada bi betimi aye de what you say enti Yakopon de enkwache ye ne ekina donko bopa husimenu pepepe na ye bradwumedie ye tena se ya fra wo bi bona mane ye se obradwumedie no ye ko yenemu a na sa yesua de ne aboa nkofo so ama wonu nya won masema no pumesi bra medi eje Ohemaa Benewaa wo mikroma from Ohemaa bi meje wo so ye de yetre makose no mensa bebo apemu mensa nko ahoma no so ebiem hello good afternoon di baby afre fi Mr. Radio ka so fra ija ebi bacho yoko radio show mo e ma me no yetre no onya abada ye kakra ba da o yem bo so me nku umo woni abada e kakra fra de ma abofre yes na da onya abada se na papa no ko su bi ka papa no ka sampo ye me de keke na he ma me su ban enye se e na abofra no so se mu be yi na fi wa ko su fufra eye ba te ka mani nyina na mo tu na wo so do mani nyina ho se na bia na disua na o se adisua na bia na wo fo mani nti na he bi so mani nko na nyina so bo ina fi su mo no dia mani nyina na nem se na bia adisua be boa ni ye na be dia za pa o Okay, Yakopon soon show pa. Hello. Ohemaa Benewaa. Merafu wudi baby afrefi. Balebo akwesini. Oh, balebo mpacho yenko. Yeah, in fact. The best way maame no. Onya abayada kakra. In fact, utie ni nsema na okeka. In fact, Facebook ni era ho pa. Ye nyina era ho. Ye die fencing one so my boy fencing in your ban 7 book school. And in fact, second case, in fact, the Uchi again and Kasa, and Tronqua, Ushi Hawana evangelist equation. The New Year audition, in fact, on camera, no mechanical crunch, and I am one, winning an engagement or breakers results. Yes, so yeah, that say hello. Hello. From Bacha Woody, baby, afraid. Yo,
Me ba cho ye ti o. Maame no kasa ye meni anje ho kra kra ne maame no. Enye bia ye ne bankwa. Se nko gina ma kwara no. Di akra ni tie bia wo na wa na se wo hye no. No na se otu akra ne jejem no te akra ne muso yale. Nse se o ma na ni kwa akra no pa. Yate ye das no papa akra de o ma chere. Enso mitini ye mentuma nyina pon de wa connection kwala no. Na de when you jeni bi kwa abo na obi be bo wa wo se na wujimi. Me pamoche wa. No shakola no yate that's anyone drink. Hello. Oh me my. Yeah jo afakata. Oh me masum wa asante mapon kofi ase no tankoch. Oh me mame man wa bedwafo nyira amoni adwuma. Ya me nwa pato wa baba se mame tia Nigeria na champion block na kofi ase man omo so ma amoni adwuma pa. Oh me ye nwa be ya oba hoyi. Sebi obreduma for omo boa wo bia. Me mum se wo pa konya se obi meboa wo a. Na wodi ne kura kakra. Oh, evangelist someone bu se ni na. Oh me wontimi manu muaye bia. Enti yesra no se wo hia mo a. Wonka no nya se oba be chantro no. Ena ye nua ba no so. Se de me nua pato kan no. De na se ne fata de beboa me nua ba no so. Na de sua na kon kan bia no. Ye benga so ni aboa. Me da so wo me. Hey, men so me dance pa. Hello. Hello. Yeah, hello, mommy. Me da from Bacha Woody, baby afrefi. Yo, Bacha Woty. Me kia ke duni di party o ko ti. Mommy, the American kola no school no metro number no. This time me network na ya mo check ma e ti ola ni ebre. The number mo ya na ma ta na ye ri pe wo di obe wa na ma. Me Bacha ya. Amo mi na mali premier de Diabalano. On va où nous c'est auditionné. Abramo ta mano ta pra do se bibi o. Vamos se li pata o crédit pour. Mami nous calmo. Nous ni pra, on parle tellement de pra ya se nom ni ni pas. Non ba den to de bi. Ya me kamo, am kia ke di. Na na ma bi siana. Ta te se mi kiano ate. Ate e be ka chere no dodo. Okay, yeah that's it. Hello. Hello. Hello, good afternoon. Madam for Bacha Woody, baby afrefi. Linda Mohammed, Mr. President Jessica. Yo, me Bacha yenkwa. Me nyabano, me hunu se wama IFMMO abada IFM ma. So, me answer you. Yo, yeah that's it. Anyone drink. Hello. Ohemaa Benewaa papa ye. Ya me Bacha yenkwa. Oh, asungwe kami evangelist gift. I'm a big in my go to say the drum. I saw about me one cry. I mean, Jamie, was studying hotel with you. Hey, Bonito, you need a care do. You have a two, you have a quarter, you have a work with you. Oh, me. Maybe I must say, I will phone and say, you want bad number, especially very cheap. I have a friend that said, you have an additional phone call. Ma, school year, you didn't get a school year. You're back to go, if you get a teacher for dinner, you know. Above our hand, and you're back to our phone. Sabi ya de be yanka sabi o meti yake ya kwesti na mana kebebua because so ni yake kwa kutaba ibisa kono e ba na ni kranka na ma second case ya abaya wa so akọ isika 4000 anyway ya dida da what wadi na no enu anko okọ isika na kronfo okọ share na sika no madi nka agida ah edu tembi amo ba fi de case so ama omo nka ka ye so omo be meti ya bu oma sabi ni e amo ye so abo ntia ya play ye be ka se 4000 se na kana kwa nti ya mo no semtin ya mo de bo na ma Umpa mwana mwana mabintu ganaja. Efa mwa baba wa nini anese no tuwa fiteka na wate. Na hea mwade techa kombro. Yo, yeah, that's it. Epa mame enfo. Hello? Oh, hey man. Answer the. Mama said it to me on my papa. Oh, me that's it. Mama will never get this time before. Me that's it. Laugh hello. Send me around now. And I also want to know you say, Uncle.
Anyway, Sunday, boy. We shall pass off. We shall the good. We shall my big. Just a young warrior, Sagata. We shall them another warrior for Pamina. Yamina. Then you have another little because you are. I don't know one of the big son and instant. Now, a man that I put their heart in it. Also, the family of some. In terms of my minister said, what's wonderful. Also, someone. Make us say that to say, Mama, make us one kata. Now, the good day, the day of a party that you finish, or never say, now, one gram of 1 minute. Why you will see idea? So, I'm not going to love one flower. I make you the year of the year. What for him? Yamisha, okay, men fat my last 2 callers. Hello. Uncle Patrick, yeah, Papa, would you baby a fair? Patrick, brother, I am a man and I can feed the cheese. Yo, Patrick, too. You better my son, my pa, Moody, and Humobra, Moody, and money, and more friend. Maybe I buy a kid to a becker and as a man or man, and more friend and with enough for see. Now, I say, Mammy, set the cafe and any minute when you see us who are room. When you have to case yet to see Sally as low back, up on him now, college school, Simutino. Me, mamma, which remove what's our colleague can come because I would do banner. What I am about so name can all found, who did not say to Papa. So, and I mean, Papa. Abo friends, Nhyira me say Maboano said the bear bit my school. Now you about person you said na you be can so this can we na from for the year na this can answer. Said your mobile, all the can say my nephew said the cafe since red went to be a man was one of them or the tumor say more and I should be one. So to mobile can of creno. The Damasi, Namin Constitution, Mama Monka, and young who they want to move when Mama Muninche and my senior Barb of Freya. Ubinye school kui mami ubaya yesi ya can you pressure ubano can you because in for the bear intino and mona mumaji ye no so ngamin ko so Nhyira mo ma be ne ne ewu ba bi wo bia eni na ewu ne damasi amen pa ya da senso ampa amen ampa hello last caller hello me na from bacho wodi ba bia for efi oh me Medindi kwa ni pesa tado achumapo nwa. Yo, madam bajo etio. Yo. Na ye mwanwa se. Oba woni bre mo ba dia ba ta so a. Wo yi woni afiri no so kwanta ya me hu amenti ase. Amen. O mi ni se e bedroom na so die. Dia da ye fine. Nyame nka mo ho. Council pa okay me go round 2 lady yenko me fan free ho emra nkomo imi enu ehin na wo fa so ya bro so dey na some ha dwene na de me ka de ma aman na ye Ghana man sempemfo tie bia sa trauma ade a ekoso pa na ebi na we na aye bibia eni party some really super even trauma and quality coma, or you can not only because only one idea welcome. What do you done? I didn't say Obia. What do you can't turn our phone to Canchobia? But say you're trusting your schools now, no family coma, almost spending more time on. I was seeing you psychologist, I was school being. We need solve our problems because I'm your pastors for school, your psychologists, aside teachers, because I better say a trauma now. I don't know about family class when you are and you need to be calling because if you are to classroom, what do you any how you be a suppressing a manner or calling the use of the any so but they are making not only Mapa, say the soft community, when you are the serious kind of school now, a na bibia ni ba na ono so oba ni de boni beka say she said joke
oye joke ankasa na me nam sa akonya wo so catch obi bi odi na asem eboda Nhyira obra get results say yeti ani ya no jokers na we ndi ago ejuma die no a reality show ani yeti ha ye bua omo sabi ani ya fata se ebi obi bua ani ti so wutina mfi na hwe bi na ka se omo de abere nko na mo yenti no wo hihye nyoma wa ye format bi na wa hihye nyoma egbu akon se wo ba be pe bibia emfa yeti ha sabi e kan ye ye abata yo ekuta no comments about na asiti ready but I so sir we will be bua obi a eto se wo ye ani ti ye srem pa ya na me fa no kwa akwa no no tena say ye di agwa na bibia teta okay evangelist o second round Nanama I changing the area a flamadopa eboa sometimes nipa wo ho a say utimi somebody out here okay na kwasi broni ontimi sese ne fie no wo yi da no mu nyina wo de foforo begum okay nti babi ho na so wo na so fi se mo hawa utimi sese ho babi ho so utu kotena wo eboa wo pa if you go out into Akolano school na sesa no okay the ne ko ba bi kura na still also on pa sesa no ko si se o de akoma pa na ko school okay it so nya school of the choice okay afi ye mi aba no tampa se mtu ma nyina afo me pe ma sempa okay no bi anka se me pe ma sem hwe me pe ma sem tie ma ye mfum so na ye me ya yeah ese me ka gensim na hu se wa ye mfum so o ba de unte se be ma okay o ba twem be ma twem Jinja me kansa no oba odi level bia sebe odi ndamanfo bema odi level bia otumi ba no so ye bibi kakra nti oba pe bibiye mesre eni school ko wa o eme sebe pedi asani die bia ba mamrantie ne nkola bi ya de mani age ho pa SS no omo akwanya ne papa de na ko tache adwuma bi okay na wo ye nti won se ye bi school na ko nti obi school no o bibi ya kakra yeni ama no form nsanya adwuma okay anything na ma sabem previous ya mema na fanso nya access to them na yetimi ye omo de ede na nkaba de na nkaba se ene Ghana ni ba kwampo de o mo ni 20 series ko obenya na yusu it's an insult ultima say anoba se oba onya adwuma na se woni be matia ho hinche ori a obo hi papa ho bufu pa okay into oba ye bibi se oyere anobi oba ye bibi a be ma otowa boden be ma obu afem so osawa media special the mouth okay it is so ba no here unu be ha okay at the same time man kasa wa pakwa na obe ye be finsa it mesre yeni aba bia se on transfer na sanya be enye bibi okay na aboa no mana ma ye beda afem so amema nsa nya no ho kwan okay anya na basa obi abe fire bi 1 minute can you can try to na menko no be too about half okay awofo oba na se be ma nyame dia akola bia brew obebu no wate okay enti yen hunu se akola no wate na be na akofa na ba yo unya ready se obewu anwo wo dia akola na ba de na wo se wo hwe ni school na kwan ni ntali hyem no manyina awofo bebre ka wona na ye ma sei enti me to about half yo me ka ge yo to so mi ni so de kakra time na so so me de be wo nyamni enim ni Ohemaa sege wo de sasuba we nantia obebre okay nti won sua nyansa na on tenase no peduma binye no fa hwe ne ba yo abusia ana wodi wa woda me ma happy birthday pa nyankopon wo nhira wo no wonya okese wate na enani anom binom edi na abeka mensa e wo ha sei kwakwa nanse a oye eye panelist sem bosu bakupe bosu kina ene eye ne birthday no was already in Lancaster time no there eye free ahomachitu koniti wa won nantem na betu ya baby etine eye kwaku ananse ne birthday ye wo hye no happy birthday sa enso na nana ya boate or CEO e Toscana Limited we if you would dofo or you
Mrs. Caroline, hey, Mrs. Caroline Brighte. I say you wish Nana Yao Brighte happy birthday. Nana Yao ewo UK abochimemu. I say Mavis Cranton who on Coco and then ewa woda o show happy birthday. Nana Yao Korea UK was say Risfa Nyameche also Kenya say ejumem and then ewa woda and unti ye mau happy birthday. Mrs. Dimo Teneda na ye Amagana rice ya ye dear no na ya to ye bo asone so aso ho na ye kama ye natural and what Papa na transe wo de ma me nko no ane ho baba me mo akwa na for to say you come there na ye say mu we mu sa fan ko fi o de be ma me okay you fanya Amagana rice boy nkomo mu ifri all right there we church tiefo nyina Amagana rice mo a se na bebre na atidi no Amagana de ya kase de kai de year 1972 o he kitu champon o de pro emba say operation feed yourself na Ghana rice Professor from Pong was one of the people who championed pa. Wow. So from the entire you need to go back to Germany when traditional sunia there oba Ghana also no and more at that time you need to bring it on board. Wow. And now Ghana no yanga see mu ya bo ha ya bia wa ha ya hata wa ha. Okay. I have so ha. So now the idea of say local rice there to say no Ghana rice it take all na fa fa to na say we machines ayi abo ni tetani bibia free. Now there is machine here rice my friend say color sorter and Amagana rice panel company works up machine bi. Wow. A separate broken abo ni tetani ade ngunu na free. Okay. Now so Amagana rice be say jollof twin rice amamu ni ade nyina dolu emu obekọ Amagana rice. Wow. Na Amagana rice awotimi nke ebia no bo tike mo be so si opebia to kuma se be be so tibia no or take affordable ya. Okay. A kind of affordable no. Okay. Sharp careful mu ababi we say Ghana flag bi si if you so ha you we ma ankola ho ha na say sales girls ho ha omuton emu ni bi. Wow. Okay Amagana rice ni bi. Okay. No bo nya dey. Ese afu pa. Pa ya ga se dey tiri ya na standard a ho dey ngo ni nyina so. Okay. Na one good thing on say no one so enye dey. Okay. So kutu obi na one way ya nya ni ngo dey wo mu nyina no e wo Amagana rice mu. Me ntwa no na no me koto mu be no ama me ma na ye no amu yiwie me tip pipa no me se na he dey na mo yo so ma amoro me amu a e bre hu no wo de bofom say na dead na really sa. There is a lot into foreign rice I want to come as but Amagana rice there yanka say dey ye bia wa ha ya ye ho adwuma ha ya yanka say Ghana dey ya it's number no 0537 02 94 64 0537 02 94 64 so who was here and can say me ready to be agent was store and I say me say me that say me tombi we be akonya na me biara o tie nka biara no say yes store say o manga say the fee ko be so to be a package of 4,500 Ghana cedi. Okay. So 4,500 Ghana cedi bit my agent and a distributor be biara no na so kura inside there what me onya get when you do my no pe dey here 4,500 company no be so supplier mu ni bi na ya nga say abo awaton we ya na wo no you nko a obi obe free say ya ho bia ya ma ne bi ya direct na ba wo ho na abo ma won so etimi sales no akọ na the purpose of the say na say Ghana ya nga say de no ya beti ase ni ebedi Amagana okukum na say ebi obi say ama rice bi ana say wi a Ghana no so a na say ya nga say de no na ya ba botaya say ya nga say ni de no nya ya ni ndo na e wo say nya wo mu e mo no botonim krani e fe papa eni fe papa unya ni ahwe na oba no so da ho we Africa woman amana okay doc safa number no to Ghana fa number no na efe na any doc twetwe nkomo safa so Amagana rice every kaka what number what yan kabi ma 0537 02 94 64 0537 02 94 64 yes kaka I said they can do concerning Amagana rice and say empem pin no be say akoba bi ko say Amagana rice no ye yi amu bi
them on say Ghana rice yes so she say bottom oba ne da ho ayatro ho ama Ghana okay she say atro ho ama Ghana e ho asenso de no so ma yehu yes bottom e fita ana oba no oda ho a e de kokko adro no da ho okay etiro kwa e no say ama Ghana de oba kokko no da ho aye Ghana de no okay yes we have to say bi no ho ne identity to the store and I say we bi no be so ton bi we store kwa na wa fie kwa be so ton bi o frɛ a we be bi no joma with amount of 4,500 Ghana cedi we bet my agent we are no but madwuma ni tirimu ya e wasam papa o because e man pi kotogo ni ade o be ha ne ho saa ni asaje ne nema ofam we krom de na kura 4,500 what you are distributor we will be wow ya ga say bua mo asa sales no we sales team so high team so tora ba we area no ya say be activations abua mo ya direct to be am say fear ha na say store we am we to do we can say bia be say Ghana ya ga say the Ghana wa de pa na ya wa de pa de no ane ama Ghana rice when we are moving so we pay no bia no I also nya okay some form of chira kwan no ne number ne to dwa biem na okay so kuma say o pay no bia bit man deliver and as a supplier amount but your office no e tech kwana ko affordable house no aha we do maximum go filling station off right say na we call affordable ho na sharp care mu a we say Ghana flag esi efie bi so that's if you obo ma na say bo obo say omu gina ni mo na waje package na wakodi o say ahonindo no wanya wo de also okay your phone number ni chat okay so that man 0537 02 94 64 0537 02 94 64 that is Amagana rice okay mo papa mama yi kan yin simi na so na menya ro so mo say we na okay it's say emono ekura mekura se de se to fa anya se beto enyam pa enu tipe bi na wo so oni abusua no o say we dey we 10 ankasa we 5 kg we be ni 5 kg bibi ni 5 kg ya ye die mu a enti say na tie wadare ma pebi na wo so oni abusua no mo nche emune hwam do fear and in American. Oh, very nice. Okay. Okay, Papa. Yeah, that's a pa say Madrid Ghana hona mama ye mu ya ye die mu edie. Abusua ye da masia ensa afrefo mu frɛ ye mu amutie ye ewo dwom adoba fo amutie ye da masipi Facebook ni YouTube ahwefo nso ye da masi ebebre akadwa tonde no kakra sese ye ton free ho ansa na so kwa na midi ade Ohemaa Benewaa da misi uhia me kroma from Ohemaa bi ebasa no one Ghana kokon bia mitimi bi chew enye 200 one Ghana eti sa pepe na eti edama se na yente adwatonde ni free na fe yen so kwa dia na agosia Ohemaa dia ka no sese gu eso ni nko o ni hweka me se wontimi nka hwe wo mo no ho da Debbie say menim say ye mo no ho a ana me say na nyame adoma won saka Achade say no Amagana rice say akosia Ghana stew nso hye fridge me impesi no me de mo no nko a majority to Congo, they be them kind. That's a big mama. So, I will say, I had 200 years as Sony and Tinning and Film Toto. Sabre come away and I'm from Amara Bank PLC. As ye, Sika Krabby. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism.
And I say, why you fantastic? So say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Losing the layman capsules. A mouse is in go to my yedding. No bread you must saw with shankasanka. Nana, no, near. So, losing Lord K, Mister, and this is you. I'm always what if you want take your feet to come to I say for semi boom round them, see dear someone. Nimatentia, losing Lord K, Mister. Losing the layman capsule. What your bem, more than a love. Losing law care Mr. Losing delay my capsules. Do you know why you feel? Delay man capsules. A man made in fear do what they cronk one and a law care mixture so a pin for a ma woman no for anyone I want in fear do what train son come. FD Ashisha sa a jedi and crato you mo adja to muse a ye. And I say. Why you fantastic? So say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Losing the layman capsules. A mouse is in go to my yedding. No bread you must saw with shankasanka. Nana, no, near. So, losing Lord K, Mister, and this is you. I'm always what if you want take your feet to come to I say for semi boom round them, see me dear someone. Nimatentia, losing Lord K, Mister. Losing the layman capsule. What your bem, more than a love. Losing law care Mr. Losing delay my capsules. Do you know why you feel? Delay man capsules. A man made in fear do what they cronk one and a law care mixture so a pin for a ma woman no for anyone I want in fear do what train son come. FD Ashisha sa a jedi and crato you mo adja to muse a ye. And I say. Why you fantastic? So say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Losing the layman capsules. A mouse is in go to my yedding. No bread you must saw with shankasanka. Nana, no, near. So, losing Lord K, Mister, and this is you. I'm always what if you want take your feet to come to I say for semi boom round them, see me dear someone. Nimatentia. Losing Lord K. Losing the layman capsule. What your bem, more than a love. Losing law care Mr. Losing delay my capsules. Do you know why you feel? Delay man capsules. A man made in fear do what they cronk one and a law care mixture so a pin for a ma woman no for anyone I want in fear do what train son come. FD Ashisha sa a jedi and crato you mo adja to muse a ye. And I say. Why you fantastic? So say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Losing the layman capsules. A mouse is in go to my yedding. No bread you must saw with shankasanka. Nana, no, near. So, losing Lord K, Mister, and this is you. I'm always what if you want take your feet to come to I say for semi boom round them, see me dear someone. Nimatentia, losing Lord K, Mister. Losing the layman capsule. What your bem, more than a love. Losing law care Mr. Losing delay my capsules. Do you know why you feel? Delay man capsules. A man made in fear do what they cronk one and a law care mixture so a pin for a ma woman no for anyone I want in fear do what train son come. FD Ashisha sa a jedi and crato you mo adja to muse a ye. And I say. Why you fantastic? So say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Losing the layman capsules. A mouse is in go to my yedding. No bread you must saw with shankasanka. Nana, no, near. So, losing Lord K, Mister, and this is you. I'm always what if you want take your feet to come to I say for semi boom round them, see me dear someone. Nimatentia, losing Lord K, Mister. Losing the layman capsule. What your bem, more than a love. Losing law care Mr. Losing delay my capsules. Do you know why you feel?
Delay man capsules. A member if you do what you cronkwanenum. And a law care mixture so a pin for a ma woman for anyone I want if you do what train son can. FD Ashisha sa a jedian kratoimu adja to Musa eye. And I say, when you're fantastic. So say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Losing delay man capsules. A mouse is in go to my yedding. No bread you must saw with shankasan. Nana, no, near. So, losing lotte, Mr. And as you see, I'm always what if you want take your free to come to so I say form. Semi boom round them, see me, dear someone. Me matentia, losing lotte, Mr. Losing delay man capsule. More your bem, more and allow. Losing law care mixture. Losing delay man capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules. A member if you do what you cronkwanenum. And a law care mixture so a pin for a ma woman for anyone I want if you do what train son can. FD Ashisha sa a jedian kratoimu adja to Musa eye. And I say, when you're fantastic. So say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Losing delay man capsules. A mouse is in go to my yedding. No bread you must saw with shankasan. Nana, no, near. So, losing lotte, Mr. And as you see, I'm always what if you want take your free to come to so I say form. Semi boom round them, see me, dear someone. Me matentia, losing lotte, Mr. Losing delay man capsule. More your bem, more and allow. Losing law care mixture. Losing delay man capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules. A member if you do what you cronkwanenum. And a law care mixture so a pin for a ma woman for anyone I want if you do what train son can. FD Ashisha sa a jedian kratoimu adja to Musa eye. And I say, when you're fantastic. So say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Losing delay man capsules. A mouse is in go to my yedding. No bread you must saw with shankasan. Nana, no, near. So, losing lotte, Mr. And as you see, I'm always what if you want take your free to come to so I say form. Semi boom round them, see me, dear someone. Me matentia, losing lotte, Mr. Losing delay man capsule. More your bem, more and allow. Losing law care mixture. Losing delay man capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules. A member if you do what you cronkwanenum. And a law care mixture so a pin for a ma woman for anyone I want if you do what train son can. FD Ashisha sa a jedian kratoimu adja to Musa eye. And I say, when you're fantastic. So say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Losing delay man capsules. A mouse is in go to my yedding. No bread you must saw with shankasan. Nana, no, near. So, losing lotte, Mr. And as you see, I'm always what if you want take your free to come to so I say form. Semi boom round them, see me, dear someone. Me matentia, losing lotte, Mr. Losing delay man capsule. More your bem, more and allow. Losing law care mixture. Losing delay man capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules. A member if you do what you cronkwanenum. And a law care mixture so a pin for a ma woman for anyone I want if you do what train son can. FD Ashisha sa a jedian kratoimu adja to Musa eye. And I say, when you're fantastic. So say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Losing delay man capsules. A mouse is in go to my yedding. No bread you must saw with shankasan. Nana, no, near. So, losing lotte, Mr. And as you see, I'm always what if you want take your free to come to so I say form. Semi boom round them, see me, dear someone.
Mimu attention. Lawson Law Care Mixture. Lawson Layman Capsule. More your bem. More your nana. Lawson Law Care Mixture. Lawson Layman Capsules. Do you know why you feel? Layman capsules and men if you do what they cronkwan and a law care mixture so a pay for a ma woman no for anyone I want if you do what trains on come FD Ashisha sa a jedi and crato you adia to muse a ye. And I say, why you fantastic? So say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Lawson Layman capsules. A mousy no go to my yet. No bread you must have with Shankasa. Nana, no, near. So, Lawson Law Care Mixture. And let's see you. I'm always what if you want take your free to come to I say for semi boom round them see me dear someone. Me more attention. Lawson Law Care Mixture. Lawson Layman Capsule. More your bem. More your nana. Lawson Law Care Mixture. Lawson Layman Capsules. Do you know why you feel? Layman capsules and men if you do what they cronkwan and a law care mixture so a pay for a ma woman no for anyone I want if you do what trains on come FD Ashisha sa a jedi and crato you adia to muse a ye. And I say, why you fantastic? So say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Lawson Layman capsules. A mousy no go to my yet. No bread you must have with Shankasa. Nana, no, near. So, Lawson Law Care Mixture. And let's see you. I'm always what if you want take your free to come to I say for semi boom round them see me dear someone. Me more attention. Lawson Law Care Mixture. Lawson Layman Capsule. More your bem. More your nana. Lawson Law Care Mixture. Lawson Layman Capsules. Do you know why you feel? Layman capsules and men if you do what they cronkwan and a law care mixture so a pay for a ma woman no for anyone I want if you do what trains on come FD Ashisha sa a jedi and crato you adia to muse a ye. And I say, why you fantastic? So say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Lawson Layman capsules. A mousy no go to my yet. No bread you must have with Shankasa. Nana, no, near. So, Lawson Law Care Mixture. And let's see you. I'm always what if you want take your free to come to I say for semi boom round them see me dear someone. Me more attention. Lawson Law Care Mixture. Lawson Layman Capsule. More your bem. More your nana. Lawson Law Care Mixture. Lawson Layman Capsules. Do you know why you feel? Layman capsules and men if you do what they cronkwan and a law care mixture so a pay for a ma woman no for anyone I want if you do what trains on come FD Ashisha sa a jedi and crato you adia to muse a ye. And I say, why you fantastic? So say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Lawson Layman capsules. A mousy no go to my yet. No bread you must have with Shankasa. Nana, no, near. So, Lawson Law Care Mixture. And let's see you. I'm always what if you want take your free to come to I say for semi boom round them see me dear someone. Me more attention. Lawson Law Care Mixture. Lawson Layman Capsule. More your bem. More your nana. Lawson Law Care Mixture. Lawson Layman Capsules. Do you know why you feel? Layman capsules and men if you do what they cronkwan and a law care mixture so a pay for a ma woman no for anyone I want if you do what trains on come FD Ashisha sa a jedi and crato you adia to muse a ye. And I say, why you fantastic? So say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Lawson Layman capsules.
amma wo sisi no kotoje ma ye den na wo bu adwuma so wo kyanka sanka na wo ne yo so ho Lawson Locke Mr. And let's see you. I'm always what if you what take your free to come to I say for semi boom round them see dear someone. Me matentia Lawson Locke Mr. Lawson Layman Capsule. More your bem more and love. Lawson Locke Mr. Lawson Layman Capsules. Do you know why you feel? Delay man capsules and men fie do watch de kronkwan eno and a law care mixture so appeal for a ma woman no for anyone a won fie do watch so nka ho FDA ahwehwe saa ejedi nkrato yi mu agye atomu se eye and I say when you fantastic so say dear we in charge wa you fie wan kasa Lawson Layman Capsules amma wo sisi no kotoje ma ye den na wo bu adwuma so wo kyanka sanka na wo ne yo so ho Lawson Locke Mr. And let's see you. I'm always what if you what take your free to come to I say for semi boom round them see dear someone. Me matentia Lawson Locke Mr. Lawson Layman Capsule. More your bem more and love. Lawson Locke Mr. Lawson Layman Capsules. Do you know why you feel? Delay man capsules and men fie do watch de kronkwan eno and a law care mixture so appeal for a ma woman no for anyone a won fie do watch so nka ho FDA ahwehwe saa ejedi nkrato yi mu agye atomu se eye and I say when you fantastic so say dear we in charge wa you fie wan kasa Lawson Layman Capsules amma wo sisi no kotoje ma ye den na wo bu adwuma so wo kyanka sanka na wo ne yo so ho Lawson Locke Mr. And let's see you. I'm always what if you what take your free to come to I say for semi boom round them see dear someone. Me matentia Lawson Locke Mr. Lawson Layman Capsule. More your bem more and love. Lawson Locke Mr. Lawson Layman Capsules. Do you know why you feel? Delay man capsules and men fie do watch de kronkwan eno and a law care mixture so appeal for a ma woman no for anyone a won fie do watch so nka ho FDA ahwehwe saa ejedi nkrato yi mu agye atomu se eye and I say when you fantastic so say dear we in charge wa you fie wan kasa Lawson Layman Capsules amma wo sisi no kotoje ma ye den na wo bu adwuma so wo kyanka sanka na wo ne yo so ho Lawson Locke Mr. And let's see you. I'm always what if you what take your free to come to I say for semi boom round them see dear someone. Me matentia Lawson Locke Mr. Lawson Layman Capsule. More your bem more and love. Lawson Locke Mr. Lawson Layman Capsules. Do you know why you feel? Delay man capsules and men fie do watch de kronkwan eno and a law care mixture so appeal for a ma woman no for anyone a won fie do watch so nka ho FDA ahwehwe saa ejedi nkrato yi mu agye atomu se eye and I say when you fantastic so say dear we in charge wa you fie wan kasa Lawson Layman Capsules amma wo sisi no kotoje ma ye den na wo bu adwuma so wo kyanka sanka na wo ne yo so ho Lawson Locke Mr. And let's see you. I'm always what if you what take your free to come to I say for semi boom round them see dear someone. Me matentia Lawson Locke Mr. Lawson Layman Capsule. More your bem more and love. Lawson Locke Mr. Lawson Layman Capsules. Do you know why you feel?
delay man capsules mmemme di mfie du wo twede kronko anenom na law care mixture nso apemfo emma wo ma wo manufo ene wona woni mfie du wo twenso nka ho FDA ahwehwe saa ejedie nkrato yi mu agye atomu se eye ana yere me say we are fantastic. Yeah, PF. So say dear, we in charge one you feel one kasanga. Losing the layman capsules. A mob sisi no go to juma yedin. No bread you must so would shank kasanga. Nana, no, near. So losing loke, Mr. Unless you see I'm always what if you what take you're free to come to so I say for semi boom round them see dear someone. Nimatentia, losing lock and mixture. Losing layman capsule. More your bem. More and allow. Losing lock and mixture. Losing delay my capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules mmemme di mfie du wo twede kronko anenom na law care mixture nso apemfo emma wo ma wo manufo ene wona woni mfie du wo twenso nka ho FDA ahwehwe saa ejedie nkrato yi mu agye atomu se eye ana yere me say we are fantastic. Yeah, PF. So say dear, we in charge one you feel one kasanga. Losing the layman capsules. A mob sisi no go to juma yedin. No bread you must so would shank kasanga. Nana, no, near. So losing loke, Mr. Unless you see I'm always what if you what take you're free to come to so I say for semi boom round them see dear someone. Nimatentia, losing lock and mixture. Losing layman capsule. More your bem. More and allow. Losing lock and mixture. Losing delay my capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules mmemme di mfie du wo twede kronko anenom na law care mixture nso apemfo emma wo ma wo manufo ene wona woni mfie du wo twenso nka ho FDA ahwehwe saa ejedie nkrato yi mu agye atomu se eye ana yere me say we are fantastic. Yeah, PF. So say dear, we in charge one you feel one kasanga. Losing the layman capsules. A mob sisi no go to juma yedin. No bread you must so would shank kasanga. Nana, no, near. So losing loke, Mr. Unless you see I'm always what if you what take you're free to come to so I say for semi boom round them see dear someone. Nimatentia, losing lock and mixture. Losing layman capsule. More your bem. More and allow. Losing lock and mixture. Losing delay my capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules mmemme di mfie du wo twede kronko anenom na law care mixture nso apemfo emma wo ma wo manufo ene wona woni mfie du wo twenso nka ho FDA ahwehwe saa ejedie nkrato yi mu agye atomu se eye ana yere me say we are fantastic. Yeah, PF. So say dear, we in charge one you feel one kasanga. Losing the layman capsules. A mob sisi no go to juma yedin. No bread you must so would shank kasanga. Nana, no, near. So losing loke, Mr. Unless you see I'm always what if you what take you're free to come to so I say for semi boom round them see dear someone. Nimatentia, losing lock and mixture. Losing layman capsule. More your bem. More and allow. Losing lock and mixture. Losing delay my capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules mmemme di mfie du wo twede kronko anenom na law care mixture nso apemfo emma wo ma wo manufo ene wona woni mfie du wo twenso nka ho FDA ahwehwe saa ejedie nkrato yi mu agye atomu se eye ana yere me say we are fantastic. Yeah, PF. So say dear, we in charge one you feel one kasanga. Losing the layman capsules. A mob sisi no go to juma yedin. No bread you must so would shank kasanga. Nana, no, near. So losing loke, Mr. Unless you see I'm always what if you what take you're free to come to so I say for semi boom round them see dear someone.
Mimu attention. Lawson Law Care Mixture. Lawson Layman Capsule. More your bem. More your love. Lawson Law Care Mixture. Lawson Layman Capsules. Do you know why you feel? Layman capsules and men fie do what they cronkwan and a law care mixture so a painful and ma woman no for anyone I want in fear do what train son come FD Ashisha sa a jedi and cratoimu adja to muse a ye. And I say, when you're fantastic, so say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Lawson Layman capsules. A mob sissy no go to Juma yet ding. No bread you must saw with shanka sanka. No, near. So, Lawson Law Care Mr. And let's see you. I'm always what if you want take your fit to come to I say for semi boom round them see me, dear someone. Mimu attention. Lawson Law Care Mr. Lawson Layman capsule. More your bem. More your love. Lawson Law Care Mixture. Lawson Layman Capsules. Do you know why you feel? Layman capsules and men fie do what they cronkwan and a law care mixture so a painful and ma woman no for anyone I want in fear do what train son come FD Ashisha sa a jedi and cratoimu adja to muse a ye. And I say, when you're fantastic, so say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Lawson Layman capsules. A mob sissy no go to Juma yet ding. No bread you must saw with shanka sanka. No, near. So, Lawson Law Care Mr. And let's see you. I'm always what if you want take your fit to come to I say for semi boom round them see me, dear someone. Mimu attention. Lawson Law Care Mixture. Lawson Layman capsule. More your bem. More your love. Lawson Law Care Mixture. Lawson Layman Capsules. Do you know why you feel? Layman capsules and men fie do what they cronkwan and a law care mixture so a painful and ma woman no for anyone I want in fear do what train son come FD Ashisha sa a jedi and cratoimu adja to muse a ye. And I say, when you're fantastic, so say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Lawson Layman capsules. A mob sissy no go to Juma yet ding. No bread you must saw with shanka sanka. No, near. So, Lawson Law Care Mr. And let's see you. I'm always what if you want take your fit to come to I say for semi boom round them see me, dear someone. Mimu attention. Lawson Law Care Mixture. Lawson Layman capsule. More your bem. More your love. Lawson Law Care Mixture. Lawson Layman Capsules. Do you know why you feel? Layman capsules and men fie do what they cronkwan and a law care mixture so a painful and ma woman no for anyone I want in fear do what train son come FD Ashisha sa a jedi and cratoimu adja to muse a ye. And I say, when you're fantastic, so say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Lawson Layman capsules. A mob sissy no go to Juma yet ding. No bread you must saw with shanka sanka. No, near. So, Lawson Law Care Mr. And let's see you. I'm always what if you want take your fit to come to I say for semi boom round them see me, dear someone. Mimu attention. Lawson Law Care Mixture. Lawson Layman capsule. More your bem. More your love. Lawson Law Care Mixture. Lawson Layman Capsules. Do you know why you feel? Layman capsules and men fie do what they cronkwan and a law care mixture so a painful and ma woman no for anyone I want in fear do what train son come FD Ashisha sa a jedi and cratoimu adja to muse a ye. And I say, when you're fantastic, so say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Lawson Layman capsules. A mob sissy no go to Juma